bottom from the day young. Moving in a yenda. I take a man who say bottom from the day young. Moving in a yenda. Oh yeah, yes, oh yeah. Oh yeah. Oh na 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 na. Hey, yo yes, oh yeah, me huni ya minka. Jime free bun sampu chenyi nemo. Somebody saying na manaya me mama. Niya waye ya sida jona metu. Osasido. Niya waye yo sasido. Yesu sasido. Osasido. Niya waye yo sasido. Yesu sasido. Because oh yeah, Yesu oh yeah. Oh yeah, Yesu oh yo. Oh yeah, Yesu oh yeah. Oh yeah. Ghana adisiye Adwuma opere amanfo emamo ate Adeba Ahenkan 93.3 FM. Yes. It's another beautiful brand new Wednesday morning, live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Time check, some 43 minutes into 6 a.m. Yeah, the asidade called the amount as if we yankopono. Near Washayan so, Naduma doso amaye. What ya say na metiase? Na ye kabomu say ye tiase. I don't pay accident na ya nedia u. Ukuyada said Rubium. And today, of course, happens to be the 6th day of September 2023. We're bringing you the midweek edition of your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Matching Easton's official biggest breakfast conversation is born between now and 10 a.m. And I'll pray me pato kayenwe. For God and country, we back on your radio. And it always feels so good to be back here for God and country. On behalf of the team, Udi Ankan Kwame Aboa, being the executive producer, lead producer, Ajempahini Kofi Mensah, Korbike, Billy Man, and of course, I am privileged to be your chef between now and 10 a.m. Meeting Boba Ofuri Amavo. I don't pay what Makaya Hoate. Na ya wa kwentu kurun bia ya no e ka bomu atu. Kopim se no ndu be bono. Trust me. You can be rest assured. Send you what's a what's there was a can was ye didn't de bema. Marching a fearless and factual. Yem fan kwa wan. And your work calculated. Yen choreography, yen tna them, and yet theatric. Is that yes, yeah? I don't see a bar as the spirit directs. So shall it be. Yen tna them, my young coachy and some munkawe, there be yen ya bar, said yet, no, home, some fun for hire the befa. Freedom womb. Oh, yeah, Adwuma will have freedom womb. Your mouth crime I will pretty. So as I say. Hey. I don't see no pray. If I talk about kind of send the be I for God and country.
Any Kotokumai. Yes, so more no quarry any enquem. Zwadi as ye. Yem fan kwang straight to the point. Na ye kwing enim. Don't forget to be broadcasting live from our national studios here at Kuya Frakoma, precisely at Chim Abo in the eastern region. And by the kind courtesy, www.ahenkanfmonline.com, my TuneIn Modern Ghana, Zaino Radio app, and Ghana Waves app. We networking the globe. Me pacha baby, I will be able to me a journey. Afe live streams and also Ubenya the audio version no etie ewo ahenkanfmonline.com. Open video no so and also YouTube. Alternatively on Facebook, ubetimi so etie en wo ho. Ni nyina ya ahenkan 93.3. Baby anambia betimi etie yen. And it is an interactive show. We therefore encourage you to bring your voice on 0533-898915 0533-898915. You read them as and when it trickles in here. You too crying. I don't pray yanko pony and a bank as Yasidena Yawodia Yakoda say for na madumini mobruhunsu amano pay waka yakati as a for her. Touch the madabo Jimmy Mojedi and Frusania Yania this year. Yania TF4. I don't pray yanko pon. O minti minim dadia kumbema. Nia ye can Sasidena Yawodia. Ye jaina de Shawansa. Ura Yesu Mohammed. Ni ebeye musu esama ni emi hu yanka ene wo Yesu Kristo dinimo yese obonefo ni nsusu ye ni na gina tuo nyina da ye jai yen abrabo a ye bebo ne na de sha wurade nsa sene waka wona asemu se na minim adwen kura madwen afa mo ho enye bone adwen na mom e ya adwen se mema mo awiye papa no onwunu nwo no awurade ma wo awiye papa onwunu nwo no awurade wo ma wo a wutie miano pei no asomdwe onwunu nwo no awurade ma wo a wutie miano pei no wo ma wo kwa ahosan onwunu nwo no wo a wutie miano pei wo soto na wa bie no awurade betwe atofo aba wo betwe atofo aba drive ani a wutie miano pei anopei mi di wunu Yesu mojanimo drive ani a wutie me di wunu Yesu mojanimo onwunu no ubeye sales ama weni age so ate ase e wonnya sales moka umfa wonsanhye wanu mu nka se shit there be it will never be part of your story. It will never be part of your story and your conversation this morning. Udin koma na ya dance die afa ubie wa no ebe ya aseda woto dwom ebe ya aseda o kasa ebe ya aseda o ma wonsa so ebe ya aseda ye di unu Yesu moja di mo yesre ya jenkwa Yesu Kristo se woni wanim me srabo ache papa no pai se obi bia wode ne fidi ato ha no mo wonye wuyiye awurade nye wuyiye mesi wonye wuyiye wo tiasio won tiasio I do not need your consent but I am telling you se awurade beye wuyiye awurade beye wuyiye adansidie bebusu ama me da se so ama me kwan wo ka ni mu wo adwuma ni mu baby ama ye kwan.com yesre onyankro pon se wanti nanimu mfa nkyerɛw yesre bo ache papa se ne wanye wuyiye wo ma dansidie musuma mo enya wo nko a wo ne wasefo afetie ha ni asem to no ato bese den ni asem eto no ato anopai bo ache papa wo mo saafo ni nyina ho ban afe Lucifer gina tuo ni awo tu na no pray was say ni awo kanche ya ni awo ya tu jatum
Boache papa beti na nima kyerɛ o. Na dansidie bɛdɔ so ama me dɔfo. Ewie mo brensam se ne besi akɔ wadaroma yɛde to aso na fe ya bɔwura twɛ kronkron ni mu ne adi nkɔmɔ. We know every Ghana Meteorological Agency and crime and one the aba. What's the name? Osome kancho say na wukua da e free sabre kopem anwumre se onyunu bedwo no ewie mbobrensam sei na esi etie. Osome kancho say ade akyinimu ho ba bie ahama kyinimu no ade se nsuo no petepeten kakra na sabre de ate yeko yanim ifiri bri mu a de kwakopem se nondu ebebo no wo kire se awia no eyiniti anopai na wenya abotra dandan ho aboa kakra unse endra antimi ammo na wode behyemu ne ntene no obebo kakra na mom onwunu adwu free no miensa no nan ho a ade esa na okraman so asomumfi dwu amanya dabre no wo kire se ensuo no ebe se de epetepete kakra no ewe puema ntem ye yahodo bi emia ahodo no so de uma wutisu hwewie mu abehu sensuo no amunumuna abochinku nkakra eniti ya no ahye ne nso e de mame me bone tofa de ma wa no pai awia no eyi ne ti free sabri no nso hobre no ano nwotwe ho kɔ no ebebo adandan ho kakra nondu atie simu aprem tobre ho no nantenantim kakra ahu na ewie mu ate kama na fei anwumre free no miensa ho kɔ no wo kire se insuo besa krani mu asi mmia ya hodo bie de ebegugu kakra eni nti ya na wahye ne nso e de mame abusua amadaro ma wie mobrensam se ne besi akɔ ne damu no we every Ghana Meteorological Agency mpanimfo ho en wo mode eba ya yenso abɔkyire e de amawo e ya na wahye ne nso ama me se maache ene yesi nkonwa ye de bro free sabrei ekopem se nondu ebebo se yekoda ya yenyankopɔn no na dawroma wasan akeka ne yamasi ani na wode ya baate asefo asase so ne de ye beto osum kronkron ne so mpani se tire ya ugya eche so anyeye eni nti ye ba beto asa adwuma ne so hye ne nso maache me ofre me obowo ba ofori amanfo station ne so din di Ahenkan 93.3 FM mame mo wache na fe yento aso Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Jina kunye na fonse sibo kasa million breaks oh massa only God. Them say they could break me down but then they easy. Them say they could knock me down. Them say they could break me down but then they easy. Them say they could knock me down. The unbreakable I'm unbreakable. If you try to cross my way, Jenny will bless you. Not your bay or Sakanje, Jenny will go to talk. Go to talk. Go to talk. Oh yeah. Oh yeah. Gary. Gary waka. Last night, there was for my life. Some press now, waka. There was for my life. Oh, don't you hear them say, we go cross here for there. And if you cross me for here, God will cross you for there. Oh. If you get me for here, God will bless me for there. If you shut this door, God will open for you. I'm going to bring you down. You love break up. Still some breaks up. Oh, okay. Maybe I talk for our Bible and you mean fan called Genesis. Chapter 37. Yeah, King Kai from the verse 12. Nayadiako.
Genesis chapter 37. Yeah, kinkan so ne to so edu emienu. In fact, sasem we what da inti enya fei na me ba be bo with a lot of explanations about it. But in penimfo se aboso ba e de mejapae. And opay me ba ya me say ba be tisu biem de ama wo se na wotwe we no awurade se wabrabo na o bono nani je ho nani ko ho eni ntinya de ade nipa atena se asusu ebebem e wo wabrabo mu ni nipa atena se a wo mo asusu aye o madwene se we ye begu nani mu ase we ye be de ne be ha we ye kan krofo wa abusuanim wo mo we anuonyam a ye mfa ne nka ho no he mi ka kire wa no pai boache papa ma ye tumi nsi ye nka nkire wo ano pai se saa de no mo tena se o mo ye no emfon beto nsuo mu oni mi de ntia sans was wabrabo ne nani je ho. Yes, he has an interest, and this interest is a special interest. God has a special interest about your life. Listen to me. Therefore, human machinations will come to naught. What about Nasi? I can hear my boom. One more time, you know, somebody be good anymore. Say, one more time, you know, say, I query your person, you free line. Listen to me. Saki na ma form na munyina mu dimuno. Obedient is what pursue you free. Or pursue do see no parking. But I don't pay. The good news is that God has an interest, special interest in our lives. Therefore, He has promised us that human machinations, human schemes will come to naught. Why? Listen to me. He's so interested about your success in life. God is so interested about how good health. God is interested about it. Long life. God is interested about it. Prosperity. Or you're so interested about it. Therefore, human machinations will come to naught. Not yet, we see your Bible anymore. Abrantia so no me fe Joseph na ho fankasa na Joseph no de e na adwene senka minnuanem e na maso da ye bi da na me so ye no e tete me abofra enti minnuanem mpadimfo me be ka kire mo na nka mokra mpokura no oh saa. But said any when him say nipa ni fearful no one in a town for. But say nipa ni fearful no mo ye in a town for no. Woman him so mo betan yen. Ama urade afaso no wasum yen e de ato aboafo bi nsam. No ma boa yen tentem. Enam say urade e interested about our life and how we can progress. Me nyasio sen ko mbe sori atia yen never. Joseph the onodian when in Bible say he went to his own people and he explained everything to them. He told them dito ni dream ni daya waso osibinuanam. This is what I want to do. This is the plan I have. O kachire omuwie no mbo mutinko saa. O pese wo si dan, o pese wo toka, o pese wo ware, o pese wo tukwan, o pese wo bi adwuma, o pese wo ye we saa yate. Na Bible mayete ase se wo keka we no nyina kire wo mu wie ye no. Ade san chenye, o san so dae ni biem. Ono de onim si we nyankrofo a he can sit down and jaw with them. Ono de he thought say o won krofo bia bibi kire no so abrabo mu a anka obetumi akwa ase with them and talk to them. Se minuanom me dae so nie minuanom me ni so ade hunu nie minuanom nia me pese me ye nie. He thought say he has people that he can trust. He thought say he has people omu nyina afira busua ba komu na nkampanimfu abube bi ato ho kwawufu onwoma etidu nyimu nso ne se denkyem funafu womu nyina atiya ba ko na nso omu didi omu ye de ba de na womu pre ho ye de nim senka ye nya ade anka de nyina de kwa busua ba komu ayi ne opa ade akokotoko da bi ye wa achemfo asase so eni ti de opa ade akwa achem anka edi na bro ne opa ade de akokotoku mamu anka edi na bro ne opa ade akobosomwe mamu e wosinka edi na bro ne awade kwa info abu akwa wosi edi na bro da bi nanso yen ye de
yɛse denche mfra fufuntum mfra fu se de ande an wo mo afie baako wonti ne dɔɔso de nti se kwaku fa ne wodi kwadwo fa ne wodi abena nso fa ne wo yamo a ye nyina ye yamo wi anka kwa afuro baako mu but pesaminkum nyanti obia efom afa ne de ye wira firi yen ho se si yi anka ye de tie busua baako ne mu na Bible say Joseph didn't know say enkrofo no wonu hunu wo mo se wo mo ye pious hanbofo no se ne na wo mo enya hanbofo saa na wo mo ne nsem na nka wo mo abu ni kom na Bible say when they saw him coming from afar asem wo mo kan so say they connived and they conspired evil against their own blood brother. What they said was that, watch and see, here cometh the dreamer. Oka wasam chom wi na afi wo mo de adane wudin ni oso obeto ka ne na eba no abrante na obetra ha wo se wo no be si dan no ni ono se wo be ware no awurade begu sa nkrofo ya ni mu ase na mi ni mu sam ye nkurase fo sa o ni e wo pad ya ba ne sorry tia no but the no mu nim little did they know say God has a special interest in your life, and until they will conspire against you, they will orchestrate against you, they will sit down and scheme evil against you. They are evil doers, they are blood suckers, they speak in a blasphemous languages. But this morning, the good news is that God has a special interest in your life, in your progress, in your health, in your breakthrough, in your business, in your marriage, in your childbirth. God has a special interest in it. So human machinations will come to naught. Christ assume yenkan ho. Unya bra no ato aso akenkan Genesis chapter 37 eyaro akenkan from the verse 12 down baby obedru bi eye what Joseph asem no what dada but ene no ye say kaka yen ho Bible say na ono ni nuanom ono ankasa ni nuanom ono ankasa ni nuanom enye nkrofo bio ya bekase we mu ya nanafo hwan ne e kokire pusemu akese da bi we di ono ankasa ni nuanom. That is an ebusuafo. Ene sa na tie dia na mate ase se eye nipa nkrofo e ben wo a wo mo ate wasem no ene sorry tia wo but ena maka kire wo se awurade be shock won shock ne de he has a special interest in your life. So whatever thing that they are doing will never stand. Christ asumdwe nkan ho na dum no so mfa mawo onko so ante na nimu nkire wo na te ase se oye Nyankopon oye obe Nyankopon oye honhon kronkron Nyankopon na eyire so tire so seden ongu animu ase ofre me obuwo ba ofori amanfo ye the sports to aso mu wi a ye be san ba ya be to osum kese ne so enyi fide ni free ha ye ba. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. Adeshimamba Gaina Mamba Yamamu nyina kwaba sununku biu embra hinkan 93.3 so yatena sena no pay agudie mu nsem ena yedi ehyiawi na bayemfasida Emma Elohim Treatment Center Dr. Bednego ena edano yare bia etiti bia na fabre na afi yenhwe entu ase ntempa so emfa Emma ebia yare no ayehunhum yare na se nisuo yare a oba ibetu ase one time edi amount ebia nso yare no wanom hodo kon hospital sa yare enko yefe no yare kwanko ene edue hawadwen a ode ba ibetu ase ntempa so edi amount afi bia wo no stroke na etiti wo waist pains sciatica prostate infertility infection typhoid ulcer asthma kidney anase wakoma nyina
ena nie no wo how bi e wo ho a wo de be hwɛ na afi etu ase ntempa so e de ama oba ya de afoda no 30 Ghana cedis card no enso 20 Ghana cedis e da affordable machine aba ye de free screen of free massaging afi special FM massage no enso aba eneyi na se sciatica ena how den say stroke na aje aboso a wo da machine so a ehwe etu yare wo ase ntempa so enso e de mamo afi abede okobites no enso abadwa so koko na etete wo koko na ja kodanda ehia be na okobites a papa no pam ne ko akire kra ama onso timi efo aho edi ope kobites bi ato a ukopie mu ewo Kennedy drugstore ewo oda station na bibrina enso ebusu ho eduahwema ja tum se abe na okobites onoma koko nyina no etimi esa no ntempa so e de man ole ntutu center branches no ebi nkoko ho boso enum koforidua na afi kede dia everyday bia no ye adwuma enso ho fe number ye na feji nchiremu a esimidie 02057 0547 108393 0547 108393 na onie enso edi enkomo ya upon expert ventures ene uyaka ona oya driver na so car no part ne baby asai upebi atosha ne bo no of mesanso ya papa dia eno ani ya upon expert ventures car ho part wen remu ya kachi a ebi enso ho se open battery spring alternator radiator front bumper bonnet anasene shock absorbers axles wiper blade na pato dia korema ewa ya upon expert ventures akache na afie mu abinato na bibianso enkoye emfa ema EPL honma dan baburu dia so honum ena obehu yen yani onokafo block factory no ena ebo enhwanim number 024 376 2324 024 376 2324 ana 024 615 7706 na oni ya upon expert ventures enso edi enkomo ma efie enye de mabusafo no ani enje enutini umma efie ade na afi oyire ne nkwara nyina no omani akafie di a ena uremu of Festus Enterprise akache na afi DSTV Multi TV Star Times Canal Plus na afi AG Plus combo no wakoji bi ato na bibianso akoye enso edi amount enye decoders nkwane eton ebenen upe TV ato brand biabi ebi enso of Festus Enterprise se open Hisense Asano LG and asa Samsung die remu of Festus Enterprise near more binato na bibianso enkofa emfa ema ebia TV no so anasa ne no decoder no the remote na ira anasa say ya oba remote controller biabi ebi enso elho afi the TV stand afi decoder stand enso aba obonya bi na wato na bibianso akoye edi amanya no kwa ye the AC enso aba ene adwumaku anasa ankran na pe AC da board dem na afi woda no enso asan edama wa obepima horsepower biabi ebi enso akache ebia onso de obi dada na emom asai opese osiese de bedanya behwe na afi ya ne kama enso edi amount ye ne twumasi sport no na ebo enhwanim ye ben shell filling station no number 0244 515 849 0244 515 849 and 0269 305 785 na oni Festus Enterprise edi enkomomidin Adi Joshua Kwabena Ejenim Yosef Ajiri ewa ha obren pon pokuare Raymond Asheteruat inafe Beni Tomaoli omu produce show no. Yes, I'm say another pay and for more and chassis and free blasters asweye na report for more say banda no pay Nyankopon adoma dechna na se Kumasi Babanya Sports Stadium the game no kase no enso eto dwane no era se GF General Secretary Papa Fan Prosper Aye Harrison Ado era nsem kaka diaja wasu kopie game ni media na se preparation no na fe eye players na deni na bibia nso aye krado a se Nyankopon adoma dechna de omoche Central African Republic for no na mayam ho anwia entie ensema Yes, Wapano, it's a mass game that we are not leaving anything on 10. We are going to work. And when I say we, I mean both technical players, administratively, everybody will put their shoulder to the wheel. I know Ghanaians will be in full support so to ensure qualification. And then there are matches lined up to prepare the team. You can voice your opinion, but let it be civil and courteous.
We ayan samana sa GF General Secretary of Fan Prosper Harrison Ado ereje ne anopai. Ochina na game no ekoso 4 p.m. ene Ghana ene Central African Republic and the game no enso edi eboni enche ne no mrantia ya tun sale from some mbre na from Bejina Ghana nemu na game no enso entimi ento form no coach Christopher Hilton edomudin enso ebetudwa Lawrence Atizigi Osaginama St Gallen ni din APM Sansana Abdul Maraf Nuruddin enso din aba na fe Richard Oforiwe 3 goalkeepers na se coach no etonsa ade from Ali Duseidu, Nicholas Opoku, Gideon Mensah, Kingsley Schneider, Afa Brantia, ya friend Steven Ambroso, Joseph Eidu, Baba Abdul Rahman, any Alexander Jiku, wem a defenders Omudin APM, Mefodes no, aya Abrantia, ya friend Idrissa Baba, Afe Abdul Salih Samed, Edmond Ado, and Afe Elisha Ousu, Afe Wingers no, aya Jordan Pierre Ayu, Osman Bukari, Afe aya Joseph Pinto, Ernest Nyama, Ransford Yeboah, Afe ni Monomono, or to install the friend Mohammed Kudus, Andrea Rami Morgan, Dede Ayu, Jonathan Sowa, Afe Inaki Williams, and Antoine Semenyo, Enumu, and a Chas, Kwaku Banya Sampo Taylor, and so Akasa, was a squad now coach not to start from there, Ness and one on available squad a Ghana wa, and a coach at to start from now a month for Eka, say a brand seven Dede Ayu, only club Biabon and to coach no at to start a Flano, Chas Taylor HMA, or say nay, player Biani Black Stars, Bono, or betting as a you, are you home send no, only team Bia, Nansu Bona Obono, as in players, or more able team, Yenti and Sama, Chas Taylor, Eddie Ejaye. When you want to Christian after squad because our mom we are available no from. So the Thomas Party money you some way are now one team and you're part of the team. And no Kodanche, if you say Konkoni, the NM surprise because of we've attended by senior national team. But one man I'm more match be a corner one friend a trade because acquires will deliver into the engine one friend. Until I make us a local players and also from what we say. Yeah, we say blaster coaches no mobile. Or money need blaster local players no because and then I do know they in Nema or day and I Bianca Konkoni was our friend back. My main code the day so there be a mechanic was a prayer and yet so far as only born Kwana, we did ever saw a national team player. What it you are here our team a show I mean your results, Papa. So what I say. Now mention the that say I don't know born on to me more still go so I friend. Matthias because you me say I will say the day about 10 minutes crowd better so be you feel say anka you hear no team ni mu krampo or born to me deliver my Wey Charles Bismarck and Sampo Taylor then come on ode ejaye na kola po onsen samana se kopioma Ghana ni a yewo no ewo England abranti efe no Edin Ketia osina kan Edma Arsenal boboko no enso ewo eya brochirima mu no ena se beto dwasa abranti na ka Chris Hilton ene no Edin komoso baje pina dan na bepiemu abesi akan Edema the Blasters of Ghana na sumpempem no kasa de wonya kola up ekwa kogina kosi akan ewo England national team no ena se ahenkan se junior obutu oye England abrochi memo kwachene trans ni di nkomo ko bisa no se adan e na wo for England ahead of Ghana yenkwetie ensama as abrantia ye fe no Edin Ketia e de eja nda no pay. You're eligible to play for Ghana as well, of course, and I think they've made it pretty clear they were desperate for you to pledge your allegiance to them, shall we say. Was it ever an option in your mind? Yeah, I think obviously both sides are obviously always an option. I think naturally coming through the academy at England, obviously you have that aspiration to play here, and like I said, once the call up was there and the offer was on the table, it was really hard to turn down, and something which I felt was obviously the natural progression for myself at this stage, and I felt now was a good time to kind of make that step. So obviously I'm really happy to be here and proud to be here, like I said, and hopefully I can go on and help the team this week and get some caps. Yes, anything Edin Ketia eno no arisa na kama de go so de man so ko boma England so ko botim papa said e be obenya caps na de no trophy ne niam e de agu akire da chi bi otwe na chi ko hwe na chi a wonya bi papa bi so de akire ne ma we ene nkomo akira o de agye ne anopai yemfi national duties na fe yempiemu enso our club stories mu yenkopiemu our Accra Hearts of Folk never say die until the bones are rotten. Communications couple Edema Hearts of Folk Kwame Opare Ado na wakasa o
say nay preseason at clubs no egu so omo ayan heart of folk there e wo mu so omo hye mienu omo hye miensa omo hye 9 ene 11 there nanso o say anya no ne hia ne say ne omo che players no when be twanda na di e park ne so se league ne e chase a na bibia nso akoye e de amomo o say so hwe games omo ebo ani players na okekan dia wo say see the improvement enso ababoboku a ye fan Accra Heart of Folk mu Kwame Opare Ado. What the House of Folk what did they never see that spread? And young Phyllis rolling head and say I should be 2, I should be 3, I should be 4, I should be 11. It is about what we'll be able to do on the day that we want to continue to explore, want to continue to do. So that the season is short and we should be able to implement it. The goals movements it shows clearly that at least there's been some improvements that we all know that the league in here we have to get better than what we are now. League. I'm gonna from say it is different from the Champions League, it is different from Confederation Cup. But we know that and to say anybody have to prepare well, we have to get ready. So it will not come easy, but that is why we are working for it. We communication director Edma Accra Heart of Folk na no si na ochema was Heart of Folk supporters any fans nyina no monkama koma emfa entum ye keep calm na antwa bia by Friday 8 September transfer do be crossy or Ghana dem na fe transfers ahodo mo amoko Heart of Folk ejom mo san mu nyina no the nyina ba to bonten na Heart of Folk supporters man players a omo Heart of Folk any players a omuja team honum ako before the 8th of September players that will constitute our final squad and players almost 50 let a year release and players they don't between now and then we will let everybody get to know about it, and after the final day of the transfer and also we'll let everybody get to know about it. We have 3 players from our second. These are excellent players. We are proud to have these players with us. These are 3 players, and we also have Juventus also Kamali ever joining. We also have Michael Ampedu also joining from Legon City. Excellent right back. Michelle Sapon is back from loan. Michelle is playing well, and everything is going on well. Issa Kuka is also back from loan. If there are any additions, that's the technical team known. Once it is known to management, they have to defend it. Why we need this player? Management should be doing it is all for the interest of the club. We communications couple Edema Accra Heart of Folk never say die until the bones are rotten. And at 3 p.m. Elko Florida All Nations University School Park na eso eda bobokwa ya flano ayeko Florida na se when ay achim subribi omo tenafie na omene Accra Heart of Folk ede aboni. Yena ni remu enso agin faso ye na report from eba ndano pay ene se awards no enso eba na kopio na se 2022-2023 Bed Power Premier League no yebo ewie ni mpinfo ede awards no ede ba na kopio ma say nominations no esi eko ye best player no ye ko akoyi best player de na se ene kwa Brent Odikan eye Abednego Tete osina kan ede ma bibia ni Go Stars boboko no ni din EPL list ne so afi Vincent Atinga esina kan ede ma Mediama ono so ni din EPL list ne so Brent Otoso Hafiz Konkonia na usina kan ede be chain netere boko no afi Michael Otu esina kan ede ma Legon Cities boboko no Samson Eduku na usina kan ede ma Tamale City boboko no ana afi Jonathan Sowa ono so usina kan ede ma Mediama boko no we a place outdoor yekotom so aba na yi ba ko so no ana best player of year 2022-2023 season yebo ede wie no na goal of the season no Brent Fan Abdul-Manaf Oma Brent no o shego no usina kan ede ma out you shego de tia Heart of Folk game no go no sham se ye pa ene ta Brent no ni din APL list ne so Seji Eric Zeze Kumasi Santoroko o shedi tia Diana Stars ono tuni din APM Baset Seidu Accra nsini osina kan ede ma Accra boboko no o she editia Mediama ene fa Brent Fan Samuel Kusi esina kan ede ma Kim Faisal boboko no ono so she editia Mediama we a places ye kohwe na fe go so mche no yi ba ko se best goal of the season medimu enkomo bi ede jana goalkeeper of the season no Felix Chey Mediama na fe Joseph Edu Diana Stars goalkeeper Lawrence Ansan esina kan Edma Samates na fa Brentia osina kan Edma Kumasi Santoroko Frederick Asare ono sudi LPM ekoyi ba ko so ono na best goalkeeper best coach no say NC koye Evans Adote Mediama odomo oje Ghana Premier League no papa ne din APL ne so afi Samuel Pakwasi Febin
no oye coach Adwuma-Adwuma Stars se sia kopimo Lagos Cities no ono nso edi apimo na fe Kasim Mingo enso no e coach Adwuma United medium enkomo no edi agyaw anche na Olympics Games no enso ahyasie France Paris mamu na ebehyasie Friday July 26 2024 na fe ewie Sunday August 11 2024 na akopiem boxing mu qualification Africa de no de no nso ehyasie 9 September na se chinachi ya enasa qualifies no enso eba ebewie 15 September Ghana Boxing Federation oma present na se 12 boxers omdi ewremu na fe ahwese no betime nya slot enso Olympics Games boxing na ebasun emu a ukopiema ayade a emma no boxers no omoye enum Janet Akwa afe Ramatukwe Anatu Muhammad Sara Apio na afe ababawa ye fen Orina Saltwood afe kopiemu Black Bombers omono omoye mema Theophilus Alotini din ebaye Abdul Wahib Umar onsun din eka ho Joseph Comedy epiemo Alfred Kote edin aba afe Jonathan Tete na afe David Bawa Abrante din etwato no aya Abrante friends Jima dodo na enso etwanetia FNF Frixie Masbongs na enumu na coach ene no na se Ghana Boxing odi anima ne din ade aya Ofosu Asare no wakasa enso afa qualifications na eho o se qualify so mu koi ene nipa to vom de gupunsi nya ohwe anima ne se obenya nipa mienu wom no matina qualify kopie mu Olympics Games na eba no emu. For now, no, to be realistic, no, my catcher on say I'm thinking of qualifying 2 for the first qualification. If I get there and the people mess up, I qualify more. But at least my mind is I should be able to at least qualify 2. Last time we qualified 3 to the Olympics. Before that 3. Also, there has been a time we qualify 5. There has even been a time we qualify only 1 boxer to the Olympics Games. You call Olympics Games, the whole Africa, we only have 1 medal, which is what Ghana won. And it's a person of Sambotechi. In the boxing world, no, we have our hope. We are going there. We'll put up our best, but they should relax the pressure. Inti wei enso aye nurse head coach Adwuma national boxing team no Ofosu Asare ne nkoma ode aba no na no si yepe na zisi ade new boxers zisi Ghana yenya no obeka abrantie ko boxing bi ewo UK na owini ye no ode na busu ansem nyina ene bra wa bra nyina enso ade bamu ohwa abrantie no wa bre papa ye ye friend say Jima dodo na FN Freezy McBones na aye 2 professional bout na papa yi ono so wakon uni nyina no wa wini wa jatu to besi akan enso edama Ghana ewo qualifiers eba so ewo Senegal emu ibisan se wono ufi Ghana na akopie mu na UK nyama na didi umu mo eba ne se na ogi tum so besi akan ede ama my konkron Ghana we enchemu am set Jima ede ejayen. You see, in Pedifocus and we say Etikong and Kojina. So what I say. So I don't come up with only idea. I bring it on table, we sit, we talk, we plan. We say, Charlie, okay, then we make a decision. And also I have my manager who give me fight and in London. His name is Francis Warren. I sent him a message and I told him I want to go back home to help my country because I think they need me. He said to me, all right, if you think it's a good decision to make, why not? I said, all right, cool. Then we started making contact, talking to the GBA and the president and Omo Mukeka. Then they make it happen. In my idea, we stay in London to win more title like South area, British title, European title. I'm coming to Ghana to start with back again with amateur. Say ABF and say 2 months ago, if Obi catch them say Obeko Ghana, I was like messing because Ghana quite there. It was like quick and I miss me customer there mayor. So I joined yes I know quite there. I answer me here. Think that it's only right to give it back to your community and where you come from. Ghana is being part of my journey. We Jima Freezy McBones obobo ni papa no ne nkoma ono so ode eja ye no ya kwante bro papa you pack am na aja say ndino abisa yemre mo na watim dan kotokuru asta na via nkwa mo ne efa ku mi bi ntachire nje mfoma chema de na se kopie mo awatim dan kotokuru as Piero papa efa no oketeche efi fanso ode nsam kaka de eja osim prempre ne ukase de coach no ese omguso omepa bi na se efi ne ekopim bese next week no tisa atim dan kotokuru house up Brunifita so no and ebe form akwesi kan e Ghana Division 1 League ni next season dia na ese bibia ebe koye dia mam enti ensema na socket e de jai ene anopai
So far the coaches mmienu na ọmụ ha ọmụ hwɛ yɛ preseason ne ọmụ yɛ Kotoko appointee assistant coach ɛfɛ Habib Seidu ɔyɛ former Agbozome Rivers coach a okita cap line to speed ɔwɔ ha a ɔno ɛboa first with Coach Omega na ɔmụ atumi ayɛ adwuma no kɛseɛ wonim sɛ Omega nso last season ɔplay integral part with Kotoko Royals team no mɛtumi akɔmfɛme de ama wo sɛ this week ya sɛ Kotoko na nso a white coach a mɛma no nyɛ ɔnwanwa ɛyɛ ade a menhwehwɛ mu ne nkɔmmɔ a mene mpanimfoɔ adi ne kyerɛ sɛ this week yɛsiti yɛ nnɛ kɔpem Friday no a white coach ɛbɛlande ɛwɔ Ghana na ɔne Kotoko Royals a wabɛhwe abom wei exclusive one na mede ma wo we ensama na se Kotoko aska samafo oketeche frifa ereja enaro pai yankonko fo cross we na yamfa running sem kakra no enso enja na yansals na fe nyaka entwaso Blooms bookshop asase manei na running sem no enso eba yaba ede ama eye adisuafo yaba ede ama awofo enei uyo owuni na enei oba no oko school upe books enso atode ma ne dia bepiem Blooms bookshop na fe book biabi baji bitwa mi bia so enkwe enfama ebia obano afiance na washe school ase upe book edi amano ebia neno or primary or JSS or JHS now pe hu books edi amana oba ubenya bi enso ho exercise book ruler ebi mathematical sets enso no ubenya bi ato pen na pato pencil cell sharp na crayon poster colors anase ne club bag na pato collection fluid any pins dia ni nyina ube pm akacha bibi na ebuso no ma ne bonso ofo ubenya bi no ato na bibianso akwe edema asem dane se yano yeton wholesale price nti oba ne bon or form say offices fo nyina mam ne no moya printing adwuma ne school fo hospital fo nyina mombre na afi mu fam how enso embedan na yenhwe enso no emfa emamo wohwe chi akwan a na ese achim odan commercial bank car park opposite one ma honum ina obohue onji nchiremu number iso 0244 293 632 0244 293 632 and 0203 083 731 na uniya edi enkomo and then Yankopon Adwuma na se nominees no enso eba we Ballon d'Or 2023 de no eba and then ya na fe homo a omo kwegyina mu ewo men's Ballon d'Or 2023 and we players no makoma kwa aduasa and se mpinfo ebomudin ukọ women's Ballon d'Or na and enso players no makoma kwa adu no 20 players and mpinfo ebomudin ya chin trophy enso players no makoma ku edu and se mpinfo ebomudin and fe copper trophy no enso players makoma ku edu and se Yankopon Adwuma omo ebomudin na official winner no enso yebeyi ne apie ewo Yankopon Adwuma 30th October ewo Paris and se juma de no beto dwa medimu enkomo no bi no e de ama Manchester United League boy no omutimi qualify kopiemu all the UEFA Champions League munti afie Champions League a Chelsea United ejinemu a okunkudin ewom enu 25 man squad eyade United edeba bontin players ombejinemu asia kan edema United Champions League mu omude omudin ebaye reporter yensa kan say Abrante fan Johnny van der Beek na ne din enka ho na Manchester United one agent reporter to Johnny Somni Abrante fan Aaron Wan-Bissaka edin komasa ne performance dey see osuye pa ti Abrante no extend the contract no enso ever Manchester United bidimu komo no bidia jaw Di Maria Gray enso player Edema Everton nanwada akotina social media so akeka bi di chani boss Shandais enumu amende Everton for omisa Abrante no hwe ne waye na ombuade anu ntini 8 million pounds don komi e don da no so omo tono Edema El Litifak e Saudi Pro League no emu Morocco ni Abrante for Sofiane Amrabat enche na Abrante no join Manchester United na so reporter to dwa enesa Abrante no Obanasano we bra awo na chi tizia na Manchester for players dem say omo mo promo chi ngwa na ya omtade omba ti Abrante na ezia okwakwasa no ho yade wie asero bejinama siakan e de amom na World Cup bi ekoso na eyemane de no England and Spain ene de ebo ni Spain for echi England twomekanu bako amene ni England entimi anti eno boye ama Spain omo je World Cup no edisi omo na so na World Cup ekoso no na Spain omo FA chairman of FIFA aye place ya no afremu coach ani dim enso ade Jogi Evada ono so bobo manufu ni ade report en saka no se enra ade Spain for omo so makotena se omo ahwehwe nsem no coach a ni dim ade Jogi Evada no ade omo asake no na omo appoint ma
Yamian Dim, Adi Mosarat, Aya Monse, Tommy, on the name Oba Abeli Spain, and my national team. Yenda ni remu awa Argentina da kopiomo Argentina Football Federation na papa no ana da no say president pa for Claudio Cheki or den sam kakra de ja waso gidie mapasa brand for Messi de ohwebo a oboy bra de empempren abrante no ejira naso tise obi aya kwada kuma obese mfinse na du no enti ogidie mapasa World Cup a yebo no 2026 no abrante for Messi betumi akogina sia kan edema Argentina national team no na enro mbeka choso kopiem o Manchester United a player bi wo ho ye fra na Anthony ni ex girlfriend or the report ababonten say wa bro ni Anthony tino Anthony harase ni ofie o miamia na ene ono oba no onya no ntiase afi o se nufu na nufu na Anthony soma obugu o mia fichi no fe o se ade na Anthony na ni enje ho na so bende na untimi ka ene de report Anthony enso ed amampanifo o mo hwe Anthony ensemu report en second say girlfriend na Anthony ni tisisi ai o te sansem no o se sisi ade wa bre ono so on transfer Anthony enya ne sabio enu ntini enra wa pack ni bag nso a abranti a anasa bayo a ye fe ni Woslin Silva no ono so ejai Anthony edi mu nkomo no ede aba brofone de United dem say sisi ade munyamba atiesu obuso ejamana do krom kwara be kona manager se menya ade mfema no nti we ye Ahenkan FM manager eye otu champion se menye ade mfema se birthday kese pan confirm akwara fe no Josephine eye asoa kumi duodu ne dini de ye pa eniti Josephine asoa kumi duodu o si birthday kese pa en confirm na ko school ewo eyiye Memorial Academy ewo achimodan ene enya 4 years ade omi kaisa last year mia ana me ye this year so mia ana me ye entinu we de pepepe eyo twankumadi eniti o say entia kese pa efi eye papa oye Mr. Nkwanfo dimbiamba Mr. and Mrs. Aswa enchen echiao enano pese nyankopon nya kese no mboa na fe onto nkwandem no bi wadwim ema onyansa nimdie mu do ye pa na dachi ubenyine a obeye ni papa na fe bia akokama enso ede ama okay so unim redeemer redeemer kwanta nume ba hanum say no school for no sports coordinator no down no ochade o eshedai ne mame afrimu na ayade a 1 week observation no ba so mame e friend Veronica Mensa dodo na e friend no yellow sister etweso camp na etweso camp we Etweso one more line. Okay, Etweso camp na eba so 8 September. Na say Friday na say Saturday ya. Na sa Jumadin eba so 7 am. Na ini eba so Friday. Say na 6. Na 6 until Friday. Friday until Madam Veronica Mensa dodo na friend no yellow sister. Ade a teacher e friend redeemer. Ne mama no waka ba binti ne na wotweda no. Ye hwa preprechi kama na bibia nso akoyi. Inti yedi besi ya na fe ya so na captain in the morning wo boba ofori amanfo ato asumidin ade Joshua Kwabena ejenim Joseph Ajiru tenen kabrempon opokuware Raymond Ashetewrat Benito Mali omu produce show ne dey see over to you captain in the morning.
Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Imaguboni kakra, uminko toje kakra, menyina raka. Okay, I'm faster than confirm at the sports team. Joshua Kwabena Ejeni Money Kofi Ejiri Eji Ena Eba Ene. Yeah, to us the amount sharing so much. Your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Hey. Doo-doo-dum. Ta-dam. Okay. Yeah, twice so the amount. I feel I do feed na to have moya no wahye nso se ene eye wukua da September ne de toso ensia. Enkomo otan wo ye ni nyina be ma wo. Dosia no edoso. Ye ni baby aye mfamfiri. Hey. Tadan. So some 40 minutes into 7 a.m.
Ene nyankopo ya adomo a NPP amanyokuo no the election committee ebeshia na omo aye balloting. Ene no mo be balloting for November 4th no ene. Enti ya na wahye ne nso amayen. Ye monitor wo mo ewo ho. Enti balloting no mo ye wi a I believe say onyununyo no mo be se no nsia ne de na ye hunu ba bi a enipa enan no asisi a omo kɔ no. Baby ubi a ebeda. Enti enipa 9 no. You see aka 9 na mebo voice bi amwetie. Mebo voice bi amwetie. Enkomodie bi a ekoso July bosome na egusu a esisi nkakra no. Mebo sa voice no amwetie ye kwa animu no. Eya na wahye ne nso e de amame. Yera Alan Chiramaten se obeka ye na no e na ye breki de ma wo se ye titisi wo besi fam. Enti enra oyese nko no abaye broadcast. Ye nhuru ne ye na oyese so oto nsa friends em chirofo no mo ahia no e wo moving pick no eno no de wa cancel no. Nanso so still or the krata ba abonten I believe say by now de wate ho asem say Yera Alan Chiramaten we si fam or say NPP wo mo abato a wo koto akwakoyi Frank Akurafo obubuo bosome no de to so enan no owura Alan Chiramaten ese wa cash out say ye call cashless no ho akire ne papa and into wa cash out enra ye analysis bi wa ha na eno ana egusu a esisie no ibedi nkomo ebo no nkro a kanema mpani John Dramani Mahama ono kro no a esan eye Frank Akurafo de ma NDC amonyoku no okon 2024 mu no wono na odi wo mo anim se wo mo Frank Akurafo wono to se woni Ghana fo be kasa nonkunu ya nti sabiri ya abo nonso apa ho sima aduanan emiuni omugusu omoboabo mo ho omo kire se nonkunu pepepe Ghana mampani dada John Dramani Mahama osan eye Frank Akurafo de ma NDC amonyoku 2024 abato ni mu ose ono soso oni Ghana fo be kasa ye be monitor no soso ni besi wo ho no ye de be ma o Yera Alan AC fem no okansem bibiri ene ye be fa ne letter no na yakan ni akirem one after the other analysis nso so wo ho ni ye de atai so e de amount na ye bisa se Yera Alan CSC fem no e won sunsanso bi e wo NPP womo chances as party womo ko 2024 abato no emu Yera Alan asi fem no eno ano no ebirim se woso wo be resign afiri party nim no akote ne ho eno de me pachew ye betimi aka chew se nte saa still la no oye NPP ni na emom abato no a nanka wo se ogina mu bi mo koto no eno na watwe ne ho enti mu amu kirem propaganda for no asha ase amu kofom ho na mo kiremu kire nkrofo se Alan ayi ne ho afiri party ni mu no me pa chaw enchiremu kakra ewo ho no eno no anopa ye bedi nkomo bibre no a I would want to believe some better key center stage because in peninsa obofo eni ne nam eho apaso ye behwe na yakọ Alan camp na yakwa ku bisa wo mo nsem ba ku mienu bi resignation na wa resign from contest no as a ne saying is it that na ni suade hunu say opesen ko be ye mampani no adum ana bibi foforo wo ho wo hwe letter ni mu nso so a o indicate ye say in the coming weeks a edi animu no nso no obeba abonten na nia opese oye edifa na manyo sem ani suade hunu ho no wo de ababeto monten so eno so eyesen na etie anopa ni nyina no ye behwe na yetimi edi mu nkomo kama edi amount ye tete se anhwe ya ne candidate ni ba kon so asan sifam sa na tie ananso so sen no so esi etie anopa yi nkomo no be ye de edi timpepere ho nyi mfidie no emfree ha ma yenkoi ne yenkofa woda chinti eno ne obra kwantu afutu ene adesua ewum yemfa eno nto aso na ekwan mu na hoda obon krata amboso ne beba na afi ye de aka nyina nso e de ato aso kama
ede amount woda chinti sɛ medical ka kyerɛ no ne yɛ ɔbra kwantu afutuo ni adesua iwom a ye ba no pa bia no a ye de ma yɛn ho na ɛyɛ anya wo nko an ye ka kyerɛ wo ye ka kyerɛ wo ayen so ye fa bi ewom anopa yi woda chinti brofo kasam ye say do not allow your problems to control your life and define who you are. Do not allow your problems to control your life and defend who you are. Define who you are. Mami saying emphabium. Do not allow your problems to control your life and define who you are. And define who you are. Anope dia ye dinam I don't know. Yamfamra yankasa ye kasa mu na yimubum ni nyina ntimi nte ye ho ase. Die ne ye pese ye kire ene wo da chinti so. Ne ye ka kire wo nyina ne se ohaw de so obi ka kire se ohaw enka brabo ho a na sa onipa no wode no kore asuma wo. Ohaw amane kodanda entwato so otan ene anitan oyiawo osiriye esu ene anije ni nyina eka brabo ho edinti obi a wo problem wo hwe abrantie bi nwuma wato no a ose o maame owo problem o papa owo problem obi a o mampani mpo a esusu se ono omfa ne botom sika ntohwe wo Ghana ha no ono nso woni hawo nti obi a woni hawo e wa brabo yi mu na sa ohaw no a obi a woni de no ena ye ka kire wa no pai se wo da chinti e masa ohaw no emunkam emfa wo wabrabo so na ohaw no momu nkirew ne aye e wa brabom eni nti wutimi hia obi utie enwom a oto a enwom ri betimi onka hwe nkirew but se wutie ne nwom na oto no a enwom ri betimi a kirew de ya ekoso onipa no abrabom nti obi wo no mo a owo ohaw mu a obom se oto awireko dwom adwom a ekire se obi enam wo haw mu wa mane ho kwan ama saa ohaw no a wonam mu no abunkam afa ne so eno na ekire de ne awonye eni nti no ma na no so a oto awireko dwom ama obi a onka hwe nkire no no ehunu se maami onam ohaw emu anase ne were aho mejidi yese anopai ye she dwumadie no ase na wote se ye de anwum bia hyem ye nkasa ye nka hwe nanso anwum a de hyemu no eye meti mewu sese mi fie meti mewu sese mi fie minku mi fie die owu mpa hodo he se wote sa anwum na obi anka hwe nkrewo but we sha se woni ohu eko woni ohu di nkomo se na adan ena no payi ahenkanfo e de meti mewu yi kire wo se bibi ayedan asi yama ekwan amane aye na mu no ebunkam afaye so ena eno na kire yen ni ayenye eni nti na ye bo sa adwom no but osa wotin nkomo na se yaba no pay na wote say enumunyam kenyame enumunyam kenyanko pon enumunyam kenyame enumunyam kenyanko mi wo sika me mfa wote sa pe a insamamoni anije no because ene de nkrofo mani age pa o yama kwan ama anije no ebunkam afa yen so ena anije no kire yen ne ayenye enu nti na ye bo sa adwom no mato say udi nkomo na chi ya mi nshira wo no nkoso ama wonte ase sa pepepe na abrabo a ye bono eno so so ete enu ntina onyankopon wono eye onyame a onim achiri ade ohunu achiri ade no woye ne nenti okenkan Isaiah ose obonyini todwom se obonyini anto anije dwom na wa amma nipa ehunu se ewomu se woni yafunu de wo bade nanso nani daso ne awurade eni nti obonyiri todwomo a awurade bema no eba awo enu nti ne sa nyankopon na wo hunu achirichiri ade no woye ne no
oksan ka kire yen wo Isaiah ho say won kan kire de wo yade se ne ho atono inti wo yare o but on pese obema kwan ma yare na bunkama fa so na yare na kire wo de yenti wo se me nyentum se me yare o ho kire wo pa o but on pese obeji atum se wo ho kire wo na eno a kire wo ne ye eni nti wo se me ewo mu se me ni sika atoaduane adidie but mi wo sika ewe wurade mu eni nti meto ayeyi dwom e de ayi ni din kronkron na ye e basa wa makwan ama bibi foforo ateki over abrabɔ no a nanka wo de basenka u ba besu nke ye to yare ne de abasenka bebubu agu ho nanso de umubungu ho mumpo no o to dwom se me wedi dadu bi de Erade di mi besi yiye so that say enti no eye odachi na wo ye ho adwuma memma wo ho kwan e ma se de abrabɔ no ene ma sitie no emunkam fa wo so ema ne nkyerɛ wo nia ye e wa abrabɔ odachi enti wasori anopa that is why ye betena ha bi anopa no ye make sure say ya hye wo nkunan ye make sure say ya twe adwen asisu say awurade ne wo apam say eyire so kire so say denara wo onwu animu ase ebetimi aba say me ka sa asem na kire wo no na kom de wo but me ka kire wo say awurade so onwu animu ase enti wo hwaduane anim baby be pia fia ba de wo nya wasem wo de ne say wo be ye ho adwuma and you will believe ni awurade aka no ebebem memma wo ho kwan ma brabo mu nkam fa wo so memma wo ho kwan ma ohawo a wo na mu emu nkam fa wo so ohawo ne ba na wakai nkrofo no nwum se minim se onam we ya minamu yi ebe ya dansi die ahokire we ya minamu no ebe ya dance die enti won se oye sa pe obronsam ne ti bebe o se na se we kura ye to yare ma no hwe na ni ji age na se we kura ye se nkene nka onye sika ntoduane ni o ene na ni age sa no ba bia urade ebe make provisions na free e de abane de medofo wo emfa wo ho odi ane se wo de wo were be hye ni mu obegi ne di no aka kire wo ho se afuo we yi a me maye no menya so mfaso no aka kire wo ho se ka yi a mitwi anyame de yi a de bia ka ona wode me kosoro brafom fa ha sen ha ojojo me no enye se ya menso meto me ka menso mesi me dan menso meye madwuma mebie madwuma metu kwan kekasa nsem no egu abrabo so na awurade a oye ejenya nkopon oye obenya nkopon oye honhon kunkuru nyankopon no medofo boache papa no onwu wanimu ase da oya dumura obehwew so awo ohomma asem odi osode anopa ye ne saa na ne mento nchia na ye hwese papa no obegu animu ase a woda chinti. Do not allow your problems to control your life and define who you are. Krista sumdwe nka ho na dum no so emfa ema wo yeda se ene de no so haya ena yedi esie woda chinti yedi esi yedi de bonkrata am wo sorry to aso e de ama wo na yemfa sedan konfama ye na boafo ye Frimpon Enterprise is an pay me enkan fanchira se ope baby akwakofa provisions abigu shop nim na won so watimi atonton na wenya kakra ama woni wabusua mo de aboma no so twede a eye Frimpon Enterprise na me kan fo de amo anopai se eye mackerel ena wope se eye cooking oil bi ne wati din a eye papa no braho wonsa ebeka bi enu achi nso se ye mo emo no ye local rice ene ye perfumed rice ne wo pebia no adaroma oba ho wonsa ebeka bi ye ba no breakfast ho enema akade bia ye de breakfast wo pe Milo ne mo fra ne Milo no se wo pe alt bi ana ope bibia Tom Brown ne nya akaka ho no oba ho no mo wonsa ebetimi aka wo de enu achi nso se ye ba no stationery ye wo bi wo ho books bi a wo pe no wadaroma oba ho a wonsa ebeka bi detergents ahodo no nso bebre wo ho no mo ase ye se ye boro so a
adagye ebebo yen achim odan ena yewo na achim odan no abusua oba ho no mo a yewo Madarina Hotel ase ho no mo a Madarina Hotel ase ho no mo a ena yaba bibie shop kese no sei mo ankasa kra di amode atoso eye odan mo because unya wura mu ane awupe bia wa achim dan ha ugina ho a wugya eni ntina mo so odan mo yatem ase no mo ya de adwuma panti mo frɛ adwuma wura na enu achi nso yaba bibie ye nkrabata ne bi ewo kane GN Bank edan kese no emu ewo achim dan mobile ho no a ho no de okɔ a eye drinks na wo pɛ sɛ eye nsuo na wo pɛ sɛ wo de kwakoya bedintoɔ eye apontoɔ bi wo pɛ nsuo ne nɔkɔnɔkɔ de aso ahoho ne de mepacho eya no akɔ Frempon Enterprise on sabe kan nyina bi na odi akodi wudwuma obɛfrɛ wɔn ewo 0244 897525 0244897525 eye number obɛfrɛ and I say 0206 473953 0206473953 eye numbers ya bɛfrɛ na yatimi agye wo so enra ye checking from the NPP Warmo headquarters no na krata yira Alan John Kojo Tramatin actually so what they airtwin ho afiri Warmo presidential election no emu no na krata no ebi nyanko kan party headquarters and into yebere ye nsabe campaign fu e party ho Warmo office ho especially opinion secretary edema Warmo presidential election committee no yebere se yebebo apin won yen wo mo abonkomo bisa se asat enra ye cheke ne de na krata ne meduru ho ene abeduru ho sanse ene nso so ene omo kwakoye balloting no se ne be ya omo ebehunu se de omo be ya omo nioma nia yen atete no an omo so atibi ana omo de official we no enya ba be cancer sanso so ne yebere se yebekọ yera Alan camp na kasamafo wo ho ne ani bia kokasa adwempa hene Kofi Mensa tenase adwen apomboko de Nami adom also Nami adom yenso ye ho ye pa sure na nia nene na nsani ye kan ho asem ani ebo hu de ru say ye tetese ye Raland besi fem no ene nre ba mu but o si fem no wan kire say ode ne dom ko binkuma na so ode ko nifa sure eno de o kire say akiri oba be di ho eno oba be kan ho asem na eno na ebirim so chese wo hwe kutia wo boy ye wo ni release ni mu no aje so ye den ya ha ne ye wonko mazan yong ai because you say hono no boy kutia ko oh so wan bo obi adin sa o say one aspirant na say yes scheme adia calculate adia dia favor one particular or can one particular yes you nyina nim say na ken so anu demu a wo kam I just say okay so right time my own akoye enyime mozin but ebi mo chese we fiero na osin ko bodin because say ye ra ken anko no bodin na say ko be bodin but we nya adne ho da ho obi anim enti on say ya na ye ka bibi say personal attack enti say ukobo ni din a na say wo attack no enti in this case you know see adoso nipa numo say nipa edu enti menka say mu baako enti wa wodu ani famu a na analysis adigu apono so a hunu nipa kro yes ene ma me ma fia kwa ba ye fia po mboko de boko enti enra yura Ken de Ken I'm friend saying Alan we nya si fam a kwa mu ada ho a voice bi wa ha mo wie we no a de bon krata no a me bo sa voice no sa voice we no onipa ne kasa July ena ninsem o kan nyina aguso a ebesi nti mu de mu nwie ne yentie sa voice no yate abusiafo ye kono no kan atu na yama de sie no mu nyina achi ne mama kwa ba kwan soronko eso emfa emra kasafidie tetreta watu din Ahenkan 93.3 FM so na puya mantam ne butuo achema boabo maame akua afra koma batampa studios na no pɛ yesi nkonya na dwumadi osuguso awu etie watu din se maachi no emu senkenkwan ne ya ingredient no edoso paati ebi ene eye de bokata watu de bonkata moboso a ye de enso eba besom wo
aba no pa no nwetwe pepepe e wa kyerebe no esuo na anuanu mienu ya sinkonya ya adwenpan ne kofi mensa adwene papa na papa ndi wani mukan mene merima apede the beauty queen mother Afia ampofo one. Afidi echi wo Ahenkan 93.3 FM Facebook YouTube and Ahenkan FM online.com na Facebook on the boka tambo so ni nyina de agu the boka tan nyina agu tie so ya babbo so ne acheche no mam dia ma so watimi ate ase na mmom hye so se enkyerase no ebi wo no ma se de opese wotimu ensem no kosi ase no emma ne sanfa mawo eyedwumadie no hyehyeye se de tie eno no ntindi animu no ene ye de emma we na de di kan the Daily Searchlight service to God and country na ono so ede nsem awdo ede aba na wo kyeremu ese ankane osuafo no na hwa hunidi adwumadie ne ntoto ya eso ya ma mesisiri abrada pa ne nsem a etwaguo obi a wono ya bɔ no kro no na wi akire na som ababa ya hia odwene ho a wonte ase ne mfonyi da ha enu ati oman yi kwadubo panyini ayamranim ni kisi ajaben special prosecutor no wono so mfonyini eda ha ana wo kyeremu ese special prosecutor kyerɛ sɛ ma Messi Shirabada pa ni sika ene ne nneoma na japade ahodo wo de ne nsa atoso na so obeka ya office of the special prosecutor di card ne nsa to ma Messi Shirabada pa japade so ama asɛm ne kwa asɛndi bia ama court bua say special prosecutor wonyini sanfa free ma me japade so special prosecutor gitum say obey de sabe pepe wonyini nsa free so na asɛm no kasai ensa kese no asa pigya de atoma me japade so biem ana boka tai di aba enti anim say asɛm ne sabe kwa asɛndi bia say be ye den ye hye ba bia susu ade bode ho no ebefa krata fa di kan ana asɛm people wetintim ade aguo na owie ye no ana o kyeremu ese ekuo bi na omo so kyeremu se wose ye hwene patentrene ye patentrene emfama bodyguard bia na wono so ebo Chinese fo wono mkrofo bi ho eban an so mo ye ayibi efoma gudi a omo fa kwampa so galamse no chinchon wo bodyguard ba ko ye se ja ya boni tuo se ya boni tuo nti ko bi so kyeremu se wo se patent ne ede ma sa bodyguard no won sem de boka tai enso ede aba abedweko na hye yankwa ye dwumadie ne ntoto eso forestry commission no won so esro jatoa se obi biara nhwe ne yemwa ne yankwa ye ahodo ye wo man mu anom no ye mmɔ ho eban tie no so won sem de boka tai wo de aba enano pai opanyini ba ko ankitawudie ekua wo MPP amanyokuo ni mo no wono eka ho owura owusu bempa ana oso chem so owura John Dramani Mahama sirem se jata bale bambo de se konkron wo keka nsem bi ade fa Ghana abedwakuo mo hye amamla dwumadie ntotoya eso na sansem na wo keka no si anhwe yi a ebe ha adwene da ache bi ebe ma yeka bi ma menka bi amamuo no atonsuom te ho asem de boka tai ade aba Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Baumia yeso on so etima bomodin a eye frangwa asenkafo edidu omudwumadie no sam no kasa bedwaku mo ba be hwe aboa ama ehon totoe nyina akototi no wokopa ho entoma a chese de boka tai enso ede aba katafe to so enum asani people eguo no mo ne kwakwa mu so wo kyeremu se ne katafe to so mienu no owura alakwado kyerɛ matia na opese etuan ne asi ahene wo MPP amanyokori mana konya na wotu frank ade ma ma afimpiro ne aduonu enan no papa ne kyem sɛ okon no afono no dodo ti ontimi biem wajam ti won sem de boka tai ede aba the Daily Searchlight in service to God and country. Daily Ghanaian Guide da ubokrata no enamede toaso ede amount na alankwado kyerɛ matin emfoni da hase wapagya ne nsa kokromoti no ena wo kan nsem bi kyerɛ sɛ ayi no ho afrim 4th November de no dio mo kwa akoto ayi franka tuni no wayi ne ho afrim kra na de na ebobɔ kɔso na anu ada no na ehu
na no me da bi de no omokoto ye yi nipa num no o kire se de course no na eni enyan pa wo dey tie ne na wanya nkokra nti wa free race nim ti America tuo no waso wa bre he is panting ti wo kokra na abusua ukọ pe 3 and 5 na behu sa asam na mekaye do ukọ piem awobono mantamu a yase eja hyehye ke no ekosoro pa se apagya nimu ekọ se o pefofra ba beka ho ti be 12% ena apagya nimu akọ chese ahomete pa ukọ bono mantamu abetie se eja to ha na nsenye mu 12% and wo ma record ye increment nkwa nse nkofo japade shipa ye won sebo wo ma twere ede atoa Food and Drugs Authority FDA fuanso mpanifo eda ha se ya wonom kire nyoma kika nsebo mo no mo hwe nuane enru ahodro so matumi krata ma obi ton aduro ton aduane enku ni de keka ho nyina FDA fo dwumadie no na wo mo kire se ase Ghana fo obu an yamye ne ya se biko no akoto biko ni ya ono atimi de na dwen bobbo keka bi fra mix ya duro no akoto se duro no yetesen se spy date no kra so se ya de ben enu ansa guna wanom enti wo mo bogwakọ se ya pomudin besi yie enti no o kwa akoto adura hwese aduro no aye papa aduro no ye ntwa bi mfram aduro bu anu a papa bonzo ya numfo bi so atwa tantantan bi agum no mo de adina to so enti yan check sani o mani nyina na atimi aboa ema ya ye safe preko enu nti FDA fo nso kokobo ana wo mafutuo eno no wey aye daily Ghanaian guide 3 Ghana cedis ABC newspaper emu ensem eni adeshimama na wadi orua Alan Kwadwo Kyerematen efonyi di aba na wadi ni 3 akofam sa bonimu ase ana chese de obompa ya we no ana o si Awurade nti boa me so help me God as Alan chese eja wadi adwuma na si wadi asi okon no ontimi ntoa so enu nti Awurade boa no okun ya Awurade kon so wakan no na yinim so okun ya Awurade kon hwese no ma tworo no particles so help me God and so sense dia no blue no on dia twere ana me no ye danger kokko no na God no osu onyemosu no be am asemu do sin nsem ni mo agasa de abobba ba ya papa yi wadi na adwuma na sie no wadi ni nyina agu ABC da obokra atani mu ente ho nsem no owie soso na abanmre ni mu ni panyini attorney general soso kire mu se wasi ahwe ne atwe nkrofo bi aso wo mo nhwem wa ma dadie adwumadie ne ntotoye enkoso na ayesi nwantan no wasi wo mo ye hwe ne atwe wo maso wa abredo wo mo efa amamra no esoso emuo na owie ye no se ye di kaka cho dada salan wa weza ntemu nsama nkasa no de boka tanso di aba na do dan kwa kufa de Ghana man panyine na akure kasa yi akure kire mu se na aban galamse a mo tam tabro de toso samu obia enwura asase ni mu se okodi fom okohwe agudie sanya sa yacho aso be ya galamse no wo chese aso abapa wai wo se abapa aso nya asem keto Ghana ha sisi anoko river blame ni mu a eni ate kota abusi aguase nyina hunu bi saso na akwa pra so a eno so ani atwa yopo this so how there yes asenso mtutu amna wo mu ni nyina sisi no so ya kata so a ni nyina amna ni nyina memem ye betima yekuya wo so eti sisi enso yenkokra biem na do dagwa kufu ado na eka wo nyam na meka wo se aso abapa ti sa aba na yehwe no eno anso wasem na mekan eti se bilem ni mepa cho mo amote be ho no betimi aton kraba ate sa ukobu bi no me
o abu bianom ochina na agwa ko bianom nti wudu ani ehu sa atwo se ede pa na do adarum okay ani ya mo ye se mana na ado pa for you why ade enti na dagwa gufado odada bokra teyanim ya anya sem ketua ABC News paper na no pay wode enam eno no yo any amayen called the new publisher da obokra ta no alankwajo kramati a wadwane ese esu a wasu esu aka ho anti ode ko ne nya sem ketua ne esu nso dia no mi o na we me say ina koko adrumesu na me adrumesu mo se adrumesu me me say ana ya BMW kafo BMW kafo Amanda people wedding baby and musa kwafo anya pa kwafo dom so mpedibiem ti omo nyina akwa isi aka fo mbekọ mpebie ma park ya na ala no yesu wasu aja ti oja so akwajo so o ka no na dia jiranjan salam the cash for the people what more for the people any I say obi sun kono ane hunano ntotoro awo de kono obi sun number 2 ni jiran pape Canada jiran show down on the intimidation that's all on the best go for down but mu show the down be ya ni ya o no ozo mu show the down wa wie so go say I obi ano standing position really kwa bro cha kwa dai o do si mu show the down wa wie o du meja ho already ehu na IGP so leak tape na ba ya no say kroma adio malam sam nyina bem sa bugiri na bu papa bugiri na bu eti ayi ba sum kwa ya te wo mrahye bedwa fie se wo munhwehwe ayi ni mu no audio ni mu no ena se o manhwehwe mu tototo na no ba ku yo ba ye posi ni oba ye tutu na no in camera obetu in camera nyom wo ha na ye de wo no na ne ensem ni bi epie ba sa ya se bugri na bukra ya se chale IGP do ba adwe chale mum ya fa ni ko malam na baby ya ze bro no malam IGP du bra na moja wo ho enkwan wo ho edro ho emprene kwa boy nani malam sam nyina ba mu edi nipa kwa bala omo de kufa na ekwa na so mo de yi omo de IGP no na no mko boni ade ya no mko endai because IGP nyo no na de no besi so na na de ni besi so eni se mo ko malam wa bia mo de kufa na ekwa ma kwa sisa na atene dabi na da IGP no o de na ekwa de o ko boni ade ya na o ko endai na do boni ade nti bi ni ho se o boni ade de be yi na free ho ya so ya de nti obi from take over what tip say o ma dwen say boni ade na ya boni nifra ya ngwajo na we nya den ade ya obayiye na yo bayiye ade ba asem kra de kra bibini adwen ya black sa ye bre no na IGP kakra nso enti ani asi secret videos bi ni ade bia mu ano so ho asem edahan mo the new publisher do bokrata ne dia ba special prosecutor so case woni mama sisi abna pa so asem ya so masa crash bia ma say special prosecutor asanso afso mama ni say kabo waso ni mu asanso ni sika mu aka ho na ne agya mama no ne gya na fasikara na enti abusua ho asem da ha say emsa tabono no enya adwuma bi enti the new publisher for Ghana cities na the national voice omamuni nyina no makeka omani di abom omodi tiamu yi na eya bedwaku am na hwe enro enuane ni enro dwumadie ne ntotoya eso wo manimua Food and Drug Authority for no mu kire mu se wo ensori entia eye enwuma ahodo ye wo manimua local businesses no ankrofo bi se o mabom tirim popese o mu gu Ghana fo nwuma ni ade na o mo tata wone mo omo kire se nya sa na tie
ade ne de mamra ne de ato ho di hihye ne so udi so ne wa bia o company a wo beye wadwuma tuato fama aban no ne watua ye wei ne waye ne nyina ye koyanim vati waje wo de na nya no ano no na wo nya ne saa de a na wo de wa fa akwan bia so pese wo di wa droba wo pese wo di nuane bi badwa so na wo mo hwehwem de a se no so de na wo mo so trase ye hwewan ma ne ba sa ntwa you to mo so mo de mo mo timpo so mo pese mo gu Ghana fo nwuma anya no kore na omu wie ye ana kadaveta so miensa ni edu ayo no manyamfo Paul Apreku Chumbarima wadu wano so mfo nyini ene ne ho asem ede aba o temu se wono ye doma east mrahye badwani wo sere pa se da bi se Ghana afoforo ne de beko ba bia na nye abadwaku a Ghana amamra wo mo hwe ade tutu ye manu makonkan da bi wo se wode ye de ani kire onom se won so ye be kika nsem de agugu omu fini ade a na ne be ha adwene to na de se de na no pai wode nam the national voices so wode ma Ghana fo nyina de aka no ye di ka de abadada alankwadwo kire maten se wa resign ye da na nado galamse so sa ye to se ekonanim eno so wode aba nti yanko yanim an the national voice de wode ba ye eno no ye ko yanim the same thing right de aka no nyina traffic so panini so 5 CD o de 5 CD na to so Alan de da OSP awasa freezy ma Mrs. Labna pa edaha previous fu ya de babo ma ayufo wo mo mkopo yi eno so edaha enti mawie daily guidance so de anu nyina dam dito eno no so de baye bye no no de we smart sharp eno de foforo bi fa mu baako o kire mu se Ghana sisi and said the normal sibi ekono National Youth Authority wa ano mo kire mu se the normal ekono de sisi and hia se ye dane nioma ani na ye hia sa honhom no ai honhom ye de bes sakra nioma mu no ai wo se na Ghana fo hia sisi a eno eyowura pious enam hazide eno okasa asem we nti wo kire se sisi and bia normal sibi kone de sa honhom ye de sakra nioma mu no ye nya de a eni ye chese bia nam na no nya daily guide won so de ode ba ye fufurafura mu no de aka ni nyina no de bonkata wodo ye di kan de asomo dada they find that credibility so mi yiba ku bia free hamienu forestry commission for edin susudua ene ginesia hodro bia gu akwan mu omo so omo ko apamprama forest yeso omo ko ho na galamse aman homne so wo ho no wo mo ahwe atuase dakudaku nti ehwo asem da page 2 ya no akọ kenkan bi na se ho no mo aso abnasefo mo darling boy da ha o ofo ase ayire bi akwa momi mo papa da ha just abnasefo gas dia opon kruba do mdi no wa guro boy mo ti bi posting sa no mo happy ba TV so dia ni ejai ye twitwa ne crack dia posted just omo yada MP papa ne bro fokra na ku omo no enti ofansa ire bi abato mpeso aso mra shebedwani wa ya mane boso afo fine gentleman opon kroma da ha sei eno wa che se yanim kopa kroma ha sei Ghana yanim ko no ye hia hyehya ya soronko bi ni nioma bi e betimi ade yani tasi so na etimi aboa na sa kwa se adwen bia ni ho ne ye kode ne bebre etiampe structures ahodro ya ye betimi de ho atoso betimi aboa ma Ghana akona ni maya foforo entia no so ho asem eda ha ayifo abranse fo se na mo papa ya asem dia mo nko pe de find da obakrata no na mo nkan ne part ho na emoa na the custodian so ne sami nyina na edi ka bobro so dia mo ba kwa me fa de free mu nie kata feto so mienu na wo kyerem se wo minute mi anya sikabotia eno esom Ghana cedis no 1.4 million na we no ye nya di free nkrofo a mo de o maye o madwe se asode aboden se eba na akoni abadi a om de o mo hyen no edi akoni aba ye se wo wo se wo tra o kanimu a wo hwe na agya hihye bi e wo kanimu wadi so si wa hu bu onu ma beti wo mo na no se ya che na ono so ye kwotwena so ti asotwe ni mu ayese wo da fa we bra ne age
obu also traffic ye aso red say wasi ogina no oboa na watwa afa so no ono so ya che no enti sa ya che wo mo no ya jejeji wo mo gakanga kra no eno ne ya so twen o so twen se bu on me fa nkotumi ne atwa sika ma si tua enti eno no mo kika bo mu no ene yatimanya sika bote no eye 1.4 million ti eno so eno no traffic offenses and won sem the boka atay the boka atay enso ede aba e wa hanomo the custodian the boka ata no ba ko me fa free ho eno no the Ghanaian publisher the boka ata no eno so yesi owura kwadwo afari bi atworo ensem bi agu page 4 2024 abato no ho de yesinto wom ne de keka ho no kura bi e batabata ho ene na wakwa akopekrakta ne watumu nchi Forestry Commission for so yesi wo mu omo akwadwo FM for so pa ne gigigigigigigi pipe pa se omo akoka asem bi ya asem no maka afa commission ho no nye papati omo hwe no omo ntinsi kwa papam no omo ntwe no omo kekanka mu nsem ye ti ho asem eda hanom se Alan so yesi fra o free mu no ase a shock pricing for pa and also ya try ne tafa ede atoa the Ghanaian publisher the Bokrata. Okay, I'm ever dispatch nem re ni enko I see na me ba wo me pese ka me bo we no ebre ni nti ana bibi dispatch no so no bibi fufuro mu bibi fufuro bi wo okay yenti o ma ya ba kwesem kakra dada dispatch no ba ko edem no chemu say abakosem bi asanso ayi ne hubiem ho da ho o chese be semfie dunum achi ane asan hu sa abakosem ni nyina ne say owura alankwadwo kyerematen wo chese resign ya wa resign no anaso wa withdraw free MPP eja wo mo presidential race ni mo no wo chese wo 2007 papa ya abato dwumadie hu say ya ama no eyi ne hu free MPP amanyoku ni mu ana wasan so ayebiem enti emu chechiremu ankasa no wo page 2 ho okwa anu akwa kenkan enti eno no ne ba ku bia eno so daily dispatch ye fa free mu o se ni tirim ye ne de bibi kakra bia ma resign ba yentie we wo ho na yemra sisia na fe nkomo bi wo ho ne yemfa entoa so nia yakubo ye mambia one so politics wo ye bi pa wa ben wo okodi nkomo ewo wuntumi studio wuntumi FM wo mu studio enkomo ne course July yentimra because so ko hu delegates are 5 emre ni you have to pay e bia obeja amanfo kwan bia 100 cedis bia 50 cedis ni ekoto aba no ni yi 5 no anka ho a na wo ye ne dey. I had a dream yesterday evening when I'm person with the two honom yes, me die in the kusi yen say ni akoto aba no na enipa 900 atwama enipa mako 4 I'm saying this me say enna file so yeah you program here record no problem sa enipa 4 no na the odi first no the whole delegate in Brofi BFN leapfrog na obi abel leapfrog no abaye a presidential aspirant me say enipa 900 na ekoto aba no omkoto aba no mato ama enipa 4 are qualified you did first now we are resounding victory in this special delegate conference no yakoto general election na obi leapfrog na abaye presidential candidate for the New Patriotic Party me say put it on record I didn't see it me die does not fail and then 12 July 2023 they say abana ye kwa koto special delegate conference okay nipa 900 the two we na nipa 5 and I qualify nipa 4 out of 10 no nipa 6 and me go 2 okay ne akoya last election na November 4 election na nipa na unya emphatic victory I'm emphasizing emphatic victory no na obi free chiri abeli frogo I believe aha I think say yes am obi mu on yes am obi mu ni ti kakra okay because so ko hu delegates are 5 emre ni you have to pay e bia obeja amanfo kwan bia 100 cedis bia 50 cedis ni ekoto aba no ni yi 5 no anka ho a na wo ye ne dey. I had a dream yesterday evening when I'm person with the two honom no o da ye ne kusi say yes me da ye ne kusi ye ne say ni akoto aba no na
enipa 900 atwama enipa mako 4. I'm saying this me say enna file so yeah program here recorded no problem sa enipa 4 no na de odi first no the whole delegate in Brofi BFN leapfrog na obi abe leapfrog no abaye a presidential aspirant me say enipa 900 na ekoto aba no omkoto aba no mato ama enipa 4 are qualified the odi first now we are resounding victory in this special delegate conference no yakoto general election na obi leapfrog na abaye presidential candidate for the New Patriotic Party me say put it on record I didn't see it me daye does not fail and then 12 July 2023 they say abana ye kwakoto special delegate conference okay nipa 900 the two we na nipa 5 and I qualify nipa 4 out of 10 no nipa 6 and me go 2 okay ne koye last election na November 4 election na nipa na unya emphatic victory I'm emphasizing emphatic victory no na obi free chiri abeli frogo abeli iwaka okay enti na che se enkomo no ne ye wo ho no asemi yo kan no July 12 no ebida ya kampa na omunya nkonko to wo special hwan no kra en wo kan sa asemi se why no wan kasa kra kire na asemu dada enti enra is it enra 3 days ago maybe say Alan Bear resigned 3 days ago me no I was like ana kwei da yi na egusu e babam ya na enti enra enwumre be se 6 mu ho no mo kono ano a papa ne de beto so se wasi fam a be ye nipa 4 no ena me hu sa de na dane ampa case ni hu senka wo kana sem no krampo kra bi a omo ye omo we ni wie yimpo a but o kan July 12 papa nda ye kan pa na enradi di nkomo na yi ka se we wo ka jo se wo be wu e wo se ntenten papa no she wo betena ho so kan wo se nda ye kan wo se ne da ye empa ho e kan kasa we do mi enkwati asole we da ye ana ti da ye ni nyame so da abeda da sore na kwa we da say the preaching na be fam a na sa chara mo a di da ne ba ya ne da wuram nti pam so nipa 4 hey ena eko na sa ba no so kra okay ne se ya to e kra ye nya 4 pe dabi asa ne be to okay ba ko ya so beto ma nipa 4 also on beto ma nipa 4 ena be ko November 4th no ni nipa 4th no ni omo to first one na onya emphatic victory ba wo me obi fie ya ga jozi bubodi sa de wo no no emphatic bro for can o say emphatic na say wa modi na emphatic na ba o mi papa yo no so nda ya emphatic na ba o mi na emphatic na nya sisi adan about to ekwemoto enya no so nya almost 70%. Onya 629 enti when a winning ba o mi onya emphatic victory that's it okay we wa nipa sanet ye o sanet ye no na ga na so sanet yes na obi fie chiri abi san ho akoto ada enu so ho wana akoto ka ho wono wa chiri ana ayi unipai adenu mo so wa chiri mo so wa chiri kensu wa chiri ehu kandi o wari kakra obo ani na de way ni wa free mu o so betima akolo because say de no nipa kro no be lobby afiri akire ho aba o da bi o say wa free race ni mu me say papa na o say sen tie no asem baba ikan ye sen tie ba ye go for da ye ka ye tie no so o free ba bi o we free da sa o de mi ye tie timi say bi afo no ye sen tie ka okay because some who delegates are 5 you have to pay ebia obeja man for kwan bia 100 cedis bia 50 cedis ni akoto aba no ni yi 5 no anka ho a na wo ye ne dey I had a dream yesterday evening when I'm person with the two honom
Yes, me die in the pussy and say, Nia Cotuabano. Na enipa 900 atwama enipa mako 4. I'm saying this. Me say enna file so. Yeah, you put am here recorded no problem. Sa enipa 4 no. Na the odi first no. The whole delegate in the Brofi BFN leapfrog. Na obi abe leapfrog no. Abe a presidential aspirant. Me say enipa 900 na koto aba no. Koto aba no mato ma enipa 4. I qualify. The odi first now we are resounding victory in this special delegate conference no. Yakoto general election na obi leapfrog na abe presidential candidate for the New Patriotic Party. Me say put it on record. I didn't see it. Me die does not fail. And then 12 July 2023. Me say abana ye kwa kotum special delegate conference. Okay. E nipa 900. The two we na nipa 5 and I qualify. Nipa 4 out of 10 no. 10 no. Nipa 6. And me go 2. Okay. Ne akoye last election na November 4 election. Na nipa na unya emphatic victory. I'm emphasizing emphatic victory no. Na obi free chiri abeli frogo. Not outside the party. Outside the party. From the same No, listen. Ono was talking about NPP. One more party no. About 2 or more kwakoto. 20 omo contest ye no ka so bi frɛ chire anambwa. Eno so wanchire mu. There be see ade na ade ya chinye ni say. Once one say dan kansi so say ebia saa 4 na o maka no. Eno na omo manwinim binim betimi abe ye dey. Stop talking about the already kind no. No be free baby. No be free chene say the same as the same contest no. Ba ku free chire akoto. Sana uti wani si ayiso ezafombo guzwa onu be mine sada ba ko takun akoto bai esi kwanye na alaba yebisa nkrofo se ba ma medika fa we ntudwa unse ye won nkrofo bi wo ha omo so daye ebi mo so kirase enti ebia wutie na papa yi daye yi o tiase pa ebre ne so na ye ka se momfra ma ye ni ho nkomo na wan tia ye besa abubi mama wo na so obetimi a kire yase a wa kire yase because ne daye no Joseph Fuo no Joseph I feel that much more dance bibi so say Joseph no so kire daye ase enti wo a so Joseph Adwuma chede no ebetimi kra fra bra sisi a Joseph Fuo na be kire papa yi daye mu maye because ye ntia ase die daye no so papa asam no so ka July ano asio Pana some no can know she. The wedding kunimu no. No be free baby. Aba be yia fa no hokra ono na ye presidential ayi. Case rudi ano she. Case na no she. Sorry ade so boboko yi die. Ti o ma no se. Omo bia. It could be say the omo yi no. Si wo wa yi no party ni mu. Ti party ni boje ne so. Baby e be wi ache na odi ne kwa abonten a. Unhu se da bi abonten no. Ba udi say omo to abani wie ye no omo nu omo hu omo to ma ba wi si ababo wanum omo etoko emphatic victory no bebere na nu omo ho udi usia wo MP a usia ne MP a wo MP a biza say ahwere wono wantimi anto o ahwere ngoto me ka in general okay say wa wo be sia wo MP no udi usia no biza ne say ko ni na de fa he enkrofo person me kire dai na si o ne mo mere edi but wo ba no ye Joseph ana wo chiribara edi dai no betimi a kire ase a one ti a wo ba e be san abubi mu ye pe nia ampampampo betimi a kire dai ase enye obi a wo candidate ba ko bi na wo de be kire mu me ba cho udi ni be bi o kese free oh masa. Yeah, pay you. I don't know. Joseph.
Moya di ba we are that na university. Ya pe Joseph Amara be kire ayi. Na so na mo kai. Oh, David. Obi wona aduma chade na mo kana se. Wa chade ya se da. We want party same bebem. Sa. Ah, e na we the party. Na ono obi ani ba bi ogina. Sa. Ti sa bi mi se ya mi mayi manimu no. O kire me kire mu a enye yi. So that's here. Ha. So uyi wanimu na wo kire da ewe ase a. Bi kwa na be kire na amfa ho. Bia na do be card na amfa ba bia o kesi ogina. But ye pe Joseph bi a wo tie no pay. Anwa musu Joseph no nya original Joseph. Anwa nye Joseph. Oh, ya don't want more better so better. Ono ne Jafta. Anwa ye Jafta. Ye pe Joseph, proper Joseph. Awo kire da ya se. I want to proper Joseph ba ko aba. Udi ni ba bi akase free. Kwabena kase fi aboabo. Enti we aboabo Joseph na o ye ede hia. We dey ye Joseph. Na wada Roma na ntese ye. Me fa che wo we no enye enkomse bia na se da yesun bia emu na ho. Asam ye kasa pese. Okay. Adi nipa o si nipa mu ye edu no mkoso no so ayi. Enum ba enye enum be ye enan. Eti enan ni wi a omo akoto no di o wachire mi nya se bia obi fufuro bi fi akire. Na ade a won kan ho de o fi akire be se me se. Nti omo tunu mu a se nipa nan no e na ba ko a o fi akire mi se bia otoso mi oni o otoso mi enso obi o wi ye o o ba ko be se di odi kan ho. Nya se bia be fi ba bi. Oh, okay. Ana kasa bia mu na ho e ya dia o sire mu da ho pese. I see. Wo nti ase no no. We di mu da ho pese. Okay. Yate. Edi na se u kire mu a omo ebetimi efiri akiri ababedi kan no. Ebetimi ayakoto. Ebetimi aye Francis Adenimo. Ebetimi aye Kene Japan won. Kene Japan asa. Obi free ba bia akiri ba bia na okay. Aduani a wuni bia ye da na e bia wo do sabetu. Ampa. Yedase papa. Jakwabena de ono so de ba ye eno no. Ene Joseph fu abekuro mu. Aye Ba serious o. Serious. Asi ade de akika kon de. Ba ebirim se Yero Alan tirimi de de. Wo kan wo ntumi. Na wa say ko boya fast. No me de. No di ko di asem. O me di am so. Omani am o. Ho na di ba o me ho dance. Wo singa kwa. O say aka kwa ne ya aye na yi. Wo say force say num say. There be so ono de no was talking about part in shisha. Part in shisha na see ekoyi num o. Na say there be me da ye mu ma hunu nipa num. Hunan. Nipa nan. Ampa enen so oma ye nan. Ena me no ka say no mkoye balloting. Na de ofri akiri no. Baba be yi di odi kan. Changes abam. Wan kan so say ye balloting ni wi an obenya 1. And I be number 4 ebe you know. But was you omo super delegate onya aba ni boom no. Obi free baby be man showdown. Showdown me kasa. Showdown nyami e. Kaso. Na me ne hene. Ma me hwe ha obi nso di bia fa ha. Na me hwe de odi afa ha ba. Showdown nyami. De hia. Talk to your children. Oh, abekasa. Sure. Yeah. Miss Eben said Diason. Obi nyani mi o. Say da na mesua. Say da ya. Na dem come fire. I ka kete. O chire ma, o chire mu wie. Enu sa no den na. Mama afia mi o. O ma e na how bet ba bi edu do bi tim ga so bi ma afia obi o. De e ma afia no no yi nu. O chire mu ko. Do nu se ma afia no yi nu hu. We say politics there. It is not for the faint-hearted. It is for those who are tough and determined. The system was not favorable to Akufo-Addo in 2007. Okay, you. Like it is for you today. But he never gave in.
Withdrawing at the least provocation is nothing but shows how undetermined you are as an aspirant. Alan Ankasa ni trim ye ne dedo do. Onse abo. Enra. Me nka message ni you. Okay. Continue. Alan Ankasa ni trim ye ne dedo do. Obla ni atro ni twi. Wa atro ni twi. Continue. Alan Ankasa ni trim ye ne dedo do. Na me de omo edi na chi. Ena mesuma wom. Ankanka na wom a ye mabunu. A omo ewo ne camp. Tayo omo yi omo ni beta na chi nyina no. Oma say womo bre. Continue. I say omo resources. Continue. Ne di ode ba ye. Eno no. Na obi nso bisa wa say sesi ya no ona wo ya ala na. Anka obeye den. Ba ko sen ko be kwa konyen enwa. O sesi ya den ko be ko ye nwafuo. Trade no ko konyen nwafuo say no so ka trade mana. Aha. Obi nso sabre de nka me ko hwe me ma. Ene me nananom. Obi nso say eno an sen ka wo tu afiri Ghana. Akope ba bi atena. Ai. Obo first comment na o kan ye no. On say no na me ka bi wa say e be last na. Me expect say Alan be ye. O da bi ye de ni say first thing pa o be ye no. On say o kan sa but na me sumi hu ni say so ye ne sa emwa no. Ade na emwa no. O say enya initially enya kan say o resign ya ka be boa no. But me hu ni say oye ne sa baby wadru say the message ba ye chirechire mi no. Obi so fresh ha mi pacho mi ba o. Odi ni baby o ka say free. Me de obin ni wa order. Pacho so chire da yemu won. Oh, me chire da yemu pesi bi. But one say in the first place we share the premise now obeji on now. O say about ndo ko wiye no. Eni pa 4 eno be yi wom ana meboa. Good. In the first place, about on the quay, you don't need nipa 4. Nipa 4 pepe nso no mu yi won. Enya no kure. Nipa 6. About on the quay, you don't qualify. Dabi ye ka omo share that to abama a omo na asem ni omo ho ne de na omo ye 9 ena mienu boss so. Okay. Yes, omo ye to abama omo qualify. He was very emphatic. Was nipa 4 and be qualified. Ana ana ye ne dictate nye sanity. Sa pepe. Good, but in the first place, the NIPA 6 and the qualify. I think the Minuswa Bana back back home and a back withdraw. And the whole cry in the first place in Ukraine, it doesn't mean say dream number true. Also for me, I'm not interpreting it from a software point of view. But just that a honor kekeno. Oh, okay. Doesn't mean say dream no. Abemu anasem. Yes. Oh, okay. At the end of the day, no, you better be nipa. 5 number qualify no. Ba ko we draw na ka 4. Na 4 no, and the contest ne dia. Then we want to nipa na ye emphatic. And on that we can easily say so ni die so na e die. Abem. Enti to all the Diana mem. Yes, we can say nipa 4. Maybe when you pass the crumple and qualify, yo, yate, yeah, that's a papa. Or no, so said your tit need the assay and what the abano. You come up, I will say. And I see you. That be a your no, yes, but reality is say, partner can see a penny past 6 so. Pattern see a per 5. 5 na year po. Okay. 5 na year pe and penny pass 6. And the 5 na year 2 and so yenya 4 pe. See ya see a per 5 be yenya 4. Omo 2 ye no. E nipa 6. E na omo nya won. But omo no hwehwe nipa do omo ko November 4th. Esa no wasa da pe but omo to sa aba ni wie no na e nipa 6. 6 e na omo wura mu. For the first phase no. Na e wo so omo san ko sone so. Kopi mo bra mo benya wo mo 5 no. Enti omo gu so a omo sone so no. E na ba ko baaye. Se ono de onko biom. Enti si aka. Enti osi form omo benya 5 no. Anka omo de obi mi say oh yenya ye 5 ye de omo ko November 4th. But ye gu so a ye hwe animu a ye ko November 4th ye nya nkuduru ho no. Ba ko asa si form biom. Enti si aka ni pa he. E na man no so asem ne say. Omo duru November 4th na ka nipa 9. The same thing. Obo dey tell say baby man can say you.
Baby man can say. You say yeah den komo abran crofo no. Yes. Omudi wo fie baby a. O say nipa 900 na kwakoto aba no. Nipa umbeto aba yi won ma mama qualify na 4. Papa na sam na wo kan no. Wo di ba hunam ani a. I think say the wo kan sa na tie. So we betima ka say hunam ni dia betima ka say man da ye no nka mam. Okay. But nyankopon ka say wa bebuo mu. Oh, okay. So what you say for now you benya 4. Yes. So what you say finally for more nyankopon card ni sisu pen kyerɛw. What the for wonwa baabi. Enti say dia wo ka no gise onya obi a wo no so nyankopon ma na aduma kyɛde adaye ono so kyerɛ ase a wote ase. Say e fa no na mani dia obi a be kyerɛ mu different angles obi ate ase but yɛnte ase say nyankopon ne yɛ kasa wo on ma wo hu ade ne clear. This one ama wa adwen ne kasa kyerɛ. Da bi na clear no put wa ma yɛ mu kyerɛ say o se 4. Ana meboa. Se papa ne kan 4. Ono no dia bi papa ne dia na nkyerɛ mu na wo de ba no. Papa ne dia wan kyerɛ say Aboa. Se ka papa no on. Papa ne kyerɛ na adwen say de yɛ kyerɛ yɛ adwen na. Enka man yɛ asɛm a obɛka yi. Ka metimi akɔ ne side say de o kan me ne yɛ adwen. Ba so wo se ɛyɛ daye. So ɛyɛ daye ne de me until seven you be our teacher Mummy sent you no last one. Oh, Abuwe. Okay, Odia Kasani. At the end of the day, nipa 4th November, enu momu die ti. Nipa 4 na but nipa ne so set Nyankopon kasa nchechum say we be resign, we be say we be say. Entina afia ti o. E na make say all the fan say Nyankopon e kasa. Wo ha wo se me kan nsam fa me no ya adwene. Me no ya adwene. Ba se wo kofa no say ye ne aye kire ya adwene na wa che na adwene sa dia ye beka se ono ne prediction ke prediction bi keka ke beka se ne kan to ato oh da bi prediction da ya kan because I have 4 no kan ye the last one ami nyam kwan da bi ben ye tie man no last one afi magya kwan na ya toa so ewo efie ha enomo ye ntie opani no delegates are 5 emre ni you have to pay ebia obeja amanfo kwan bia 100 cedis bia 50 cedis ni ekoto aba no ni 5 no anka ho a na wo ye ne dey. I had a dream yesterday evening when am pesa with the 2 honom no oda ye ne kusi say yes me die ne kusi ye ne say ni akoto aba no na enipa 900 ato ama enipa maako 4 I'm saying this me say enna file so yeah you program here record no problem sa enipa 4 no na die odi first no the whole delegate in the Brofi BFN leapfrog. Na obi abe leapfrog no. Abe a presidential aspirant. Me say, enipa 900 na ekoto aba no. Omkoto aba no mato ama enipa 4. I qualify. The odi first now we are resounding victory in this special delegate conference no. Yakoto general election na obi leapfrog no abe presidential candidate for the New Patriotic Party. Me say put it on record. I didn't see it. Me die does not fail. And then 12 July 2023. They say Abana ye kwa cotton special delegate conference. Okay. And nipa 900. The 2 year na nipa 5 and I qualify. Nipa 4 out of 10. 10 no. Nipa 6. And man go 2. Okay. Niya kwa last election na November 4 election. Na nipa na unya emphatic victory. I'm emphasizing emphatic victory no. Na obi free chiri. I believe Frogo. Okay. Enti ebusunya eno no ye de aka ni nyina de mamu mo nso mo betumi ato ankomobo no so ewo mo adwuma mu mo ka mu babia mo obia mo a mo kire da ya se no adwuma ba efi ha ye gbure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 gbu
we are Joseph wa na say we are there. Joseph wa ni kuni Joseph. Who's the for? Me masa me say na ko mo kasa. Won onya moda yes tie. But yenwene ho say asem no kan key factor na e 4. Yes. The common word now is 4. Ena sisi so hwan na anipa 4 na eko. Entina me ka say efia ena me try say ya ne kon wan say ye anipa 4 na. Mama na mase. Efia de o kan nyase me ntia ba wie. Ba say we fa no. Abusia ma ye na se. Enkomo ye jade aka ne dia mamo. E wo ka mu ho, adwuma mu ho, efie ho ba bia mo nam bia ye jade amamo mo nto aso.
na mo ni nkɔmɔ no ɛwɔ hɔ ɛno mo mpanin sɛ ɛbrɛ ne nkrabea ɛna ɛbɛkyerɛ nti ɔpanin no ɔno nso so ne daeɛ so no mo a mo te daeɛ ase yie no deɛ mɛgye adi sɛ wei no mate aseɛ dada munya akwanya na mobɔwura mu a na mo ne yɛn akyɛ afei yɛnti nsim yɛmfiri honam ani yɛmfiri honhom mu mmra honam mu na yɛmmra mɛdi nkɔmmɔ yɛwura Alan John Kyerematen ɛnra ɛna ɔde krataa ba mmɔnten a ne krataa no nyinaa tɔfa bɔ ɛne sɛ abatoɔ ɔmo kɔkɔto yɛ super delegate elections na ɛkɔɔ soɔ no ɛyɛ adeɛ a nneɛma ahodoɔ esisi yɛ no na n'ani nyɛ ho nneɛma ahodoɔ esisi yɛ no wabisa ne ho questions bebree sɛ na NPP amanyɔkuo yi ɛhenfa paa na ɔmo firi aba bɛduru baabi ɔmo wa ɔmo kɔ akɔyɛ internal elections kɛkɛ yɛtumi pae obi ani yɛtumi pira obi na ɔno no deɛ wɔdwen ne nkrɔfoɔ a wɔn yɛ adwuma ɛho ɛne nti sɛ ɛnam wɔn ne so ɛkɔ akɔpɛtumi na yɛbɛpira nipa deɛ ɛne na akura ɔse maka ma nya anwe wasi fam wɔn kɔnkɔto ɔmo aba na wɔtwe aka ɛwɔ yɛ nimu no ɔbɛba abɔnten na namuntuo bi ɛwɔ hɔ a wɔpɛ sɛ otu no wɔde abɛto yɛ nyinaa anim na ɛno na ɛka yɛn dayeso ne nsɛm kanye bi a ɔpani bi ɛbrɛ bi ɔkɔ wuntumi FM ɛkɔ kaayɛ na sɛm no ɔka no July no ne kitawonsa no aho ɔka no July nim enti na ɛtwetwe aso kakra ɛna no pɛ yɛ sɛ de ade yɛ die na ɛwɔ sɛ yɛkɔkɔ tie papa ne no na wɔn nyame adom wɔn daye mu enkyerɛseɛ no wɔn nso so ɛmoa yɛn enkyerɛkyerɛ mu kakra ɛmfa ɛma yɛn ɛne nti bere no ɛba mu na wɔn nso so bɔwura mu na daye no sɛ de ɔpani no kan yɛ kyerɛkyerɛseɛ no te ase a na watimi adom yɛn mo adwenkyerɛ kakra a mo de aba de afa Facebook no yɛ bɔ awura mu akenkan kakra de ama wɔn afei yɛahwɛ akɔ ahoma ne so akɔdi nkɔmɔ ahodoɔ bebree no anso so ne yɛaba fie ha biom wei sɛ frɛ no ɔben daako wei nyɛ ɔben daako a yɛ nyina yɛnim no wei deɛ mɛgye di sɛ yɛ ɔben daako a n'ani gye politics ho paa ɔse in fact the dream didn't come to pass ɛfiri sɛ enipa nsia ɛna wɔn qualify yɛ ɛnyɛ nan ɛne nti ne da yɛ so no amam ɔben daako ne deɛ ɔde aba no nana adusi poku ɛnso sɛ November 4th contest ne deɛ yɛ simple sɛ untumi mbiti wɔn ano abɛjoin ne wɔn na ɔno deɛ humbly no ɔmo mmra mɛjoin ne team no wɔn nyai kasa bebree no MPP deɛ ɔmo apɔi sɛ ɔmo bɛdi nkonim 2024 nti wo resign you nkonimdie no NPP ebedi ɛnkyia kɔma owura kwabena ampofo apia virus managing director edema state housing company limited ma yɛnkɔ ahoma no so na yɛne political analyst wowura nana yawboachi yadom opoku agyeman ɔno nko a de din ɛno no twidin pio yɛne ne konkɔbɔ ɛnkɔmmɔ yɛwura wote yɛnka nka na fam so ni maakye hello ɛgya boakye wote yɛnka nka na fam so ni o yɛ mo akye me junior tifo nyina so na pombɔkɔ deɛ na kopɔ adama me ho ade pa good anɔpɛ deɛ ba wo nkyɛn a wada ma yɛpɛ sɛ yɛsua ma yɛsɛm nkɔmmɔdie kakra ɛnra ɛna yɛ nyinaa yɛanto anka asoro ansɔ yɛwura Alan ɛkyerɛ sɛ ɔno ano wɔyɛ sɛ nka wɔkɔ akɔpere tumi na wadi MPP anim akɔ abatoɔ 2024 mu nanso so ɔno ano kaeɛ wasesa no adwen wada roma amanyɔsɛmuo no wei no asekyerɛ ne sɛn minia meda wase sana pa woni mi din komo na Alan esi form every ka se ebe de amankofo bi obuzu be ka se enye good trend ma party no what ya say na ye be bi say won say e de be ma Alan Kwadwo Kyerematen ebe si form say on tu franka na de ebiem because enye ni say franka ya Alan A3 was share 2008 what to franka ya bepem ene day e de beba ama obi a odi musa e party nim
ɛbɛka sɛ wɔsi fam ɔnkɔ contest no bi na ɔkenkan na yi ni mu a na egyina ne fapena ase ne botae nyinaa ɔde afiri mu nyinaa yɛ nneɛma bi a ɛnkɔ so yi ɛwɔ NPP amanyɔkuo no mu wɔhwɛ n'ano ɔno ankasa ne polling station agent a na ɔwɔ North East a na friend is saying will be from the camp of Baumia ɛkɔyɛ yɛ ma n'ani baako yɛ dɛ ɛsɛ yɛ a ɔka sɛ wɔnim yɛ bɛsi Nyankopɔn yɛ adoma November 4 na weekɔ yɛ ketewa koraa na sɛbi obi ani akɔ akɔpaeɛ a ama n'ani baako akɔsɛ yi enti no ɔno na akɔ papa a ɔfie deɛ na ɛwɔ sɛ osi fam na ɛde friend is saying ɛde papa na sɛ ɛde peaceful ɛyɛ de ɛba friend is saying NPP ɔsɔ okura ma yɛ kodi because sisia meka sɛ abaketewa weekɔ na yɛpɛ obi ani no na November 4 na nipa no bɛdɔɔso nti wɔnim yɛ bɛtumi aden asi ana yɛnkae ho sɛ ɛnyɛ North East nkwa na nneɛma a ɛnkɔ so yɛsi yi o sɛ ɔkɔ Northern region sɛ na party no hyɛ mmara sɛ hwɛ na obiara nkɔtɔ aba mfa nkyerɛ party no hyɛ mmara hwɛ na obiara mfa phone ankɔ akɔtwa ɛnso kɔ Northern region sɛ ya na ebi to aba a na ɔmo de akyerɛ but media no ɛntumi amfa ankɔfoɔ ɛnhyɛ da ɛnyɛ privy to that information nti nneɛma a ɛkɔ so party no ɛɛtan na abofono na sɛbi mpɛdɛ sɛ ɛnyan a party mpanimfoɔ so ayɛ nhwɛ ama nneɛma bi ɛɛkɔ so nti wohwɛ no nyinaa ka ho ana ma alankɔdwo hyɛmaten asi fam na hyɛ asi fam no medeɛ mɛka kyerɛ no sɛ ɛyɛ ɔpɛ party no yi mpɛ wasi fam nti ɛyɛ sɛ wasi fam na ɛno na ebinom nso kyerɛ ɔmo adwen sɛ sɛ wopɛ sɛ wobɛyɛ kandini na biribi si kakraa bi na woyɛ masi fam a ayɛ sɛ wo nsɛm fata o because amanyɔsɛm no aborɔfo kasɛm yɛ sɛ it is not for the faint hearted enti kakraa bi a masi fam a na ayɛ sɛ wankasa koraa yɛgyaa amanyɔkuo no de hyɛ wo nsa na ɔkyena bi wokɔte sɛ biribi asi a na ɛno nso wobɛsi fam and kyerɛ sɛ bio onimu anaasɛ ɔnyɛ obi a ɔsɛ na ɔfata ɔte aseɛ ɛna mɛdi kan aka no me sɛ nneɛma bi kɔ so party no mu a ɛɛtan na ɛnyɛ adeɛ ɛwɔ sɛ ɛsi wɔ party no na mɛkoraa mesi a mese meyɛ MPP ni mapa nso meyɛ MPP ni na ɛnɛ party no ɛnyɛ akɔnɔ party no nyɛ akɔnɔ sɛ party a sɛ be just 956 delegates ɛkɔ akɔto aba na ɛnyɛ sɛ nipa bibia kɛkɛ chairman constituency chairman MPs regional executives national executives representatives from diaspora na de ade ɛkɔ akɔto aba na bibi sɛ kɔsi a na yɛ adeɛ a ntwa yɛ nansi na mfata nti as a good leader no so si fam a mehu bɔne bi a ɛdɛn ɛwom yɛnkɔ amano bɛhwɛ a obi wɔ hɔ na bibi kɔ so no nyɛ yɛyɛ na ɔte fam yɛkurom ha na ade ne nkɔ so yɛ kora na still na ɔbɛdi anim because of selfish interest ne nneɛma bi a ɔpɛ sɛ wɔnya wɔ mu nti no ɔnti fam da nti sɛ wɔte fam no deɛ ɛyɛ ade a mehu ne sɛ ɛnyɛ bɔne biara ana nyɛ ɔno nkwa na wɔte fam bɔkyɛ yɛ akɔ so si fam on this same issue ɔte aseɛ nneɛma ɛkɔ so party no ɛɛtan na abofo no sɛ bio executives ne mpanimfoɔ akukuta mu nyinaa baakɔkɔtaa nnipa baako bi akyi na ɔmo pɛ sɛ ɔmo mposi ɛde to party so ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa party no nti sɛ osi fam a na ne tumi no deɛ ne kwan so a no okay nti sisi ya no a wasi fam no woka na futufoɔ ho anka deɛ bɛn paa na mobɛka kyerɛ no amana yɛ sisi a wasi fam no deɛ sɛ ɔno ankasa kyerɛhyɛ no ayi mu sɛ Nyankopɔn yɛ adom a subsequent days no ɔbɛba abɔnten na next political career na the next political action no ɔno abɛto dwa ama obiara yɛdɛn ate nti mehu ne sɛ yɛntwɛn no ɔno ankasa na no de sɛ mmra na ɔde ba wie a yɛobibi ka a yɛn nso bɛtumi aka atoa so yɛbɛtumi aka afa ho no NPP Sabanyokuo ohwe kwadu a yira land osi fam oboye ene nea yira boache agya konso di kan eboye a yade e wo se wo motena ase no msan adwen hu biem wo se mo tena ase se mpani fa tena ase no mo dwen hu biem but there be aso mekan say this NPP leadership is the weakest leadership ever
was Kwame Nyuku NPP and Penny 14 early 90s where the weakest ever. In India, any Pabian Shaha, I don't know why, whether they are being intimidated or not. I don't know. But the weakest leadership in your party, I won't think for money and Sifon. So I shall about to go 2 years. And after from time as I election to start here, I'll share the year in Kofu from the camp of the Vice President, His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, a Jenema and Sanem Fata, and some penning for Iron Shaha. But Obi for other camp, a quiet be a year, we are an penning for friend. Into babies, I will say, into are they doing favoritism? And I say, and I say, so. I did be a cost to be a number shot near a favor Bawumia. Say Bawumia any pa, a quiet in the Conny will be an more doer and penning for Shanka. Obasha, say Bawumia any pay will be an more had ya then, on person, almost that chinny panoya day. Edinaba, the Ebejam penning for him. Now, I say, I say, or more panachini panos, and yes, Anna, a tear. What's here? Into no party leadership way, the weakest ever. I was say, or more a step up. Because the members of party, no, Yanshia, a better party, no. Dr. Osua Fiakutuka, and was say, we cannot break the 8 with half an egg. We can only break the 8 with a full egg. In the name of this because of party, and one shank cat is here. Nase, year 2024, when you go pardon, December 7th, Yanshia, na NPP, and Shia, na Nkungu. Akoba Edia Mayan, Timpanin for and the 20 May as soon as possible. And yes, I better party pap. And by the way, you know, because I did see 1970 on the more. If you got a trouble party, bit your money, a bit to not SBM. I did not make Fatuanum, a bit to me SBU, what you say. And to say, young can't say we are. Once we are, a bit to match your more, never a bit breaky party. My final question, I mean, ya on a call. One more ya na mo chire mo nsa de chire won so no. Wo mo so debate yo mo de ba ne se. Wo 2007 Sabre no so ye rana na do. Na se de yen yesu system bi wo ho no mo no na against ebinom a favor binom no. Sa pepe na etie. Na so owura omampani akufuado Sabre no akufuado ejina mu a kopem obra NPP marfo no hunu se wei na osefata emfa ho ne ne na ekoso enti ade enti na se te sa ena mo kasa bibre mini amesado asibio na o hwe Sabre ya na wo kan ya ekoso enso so no the baby stand say what they compare na the ekoso ya we say ne die na ade bia is being your part ni muda o hwe how e intimidating comfort Nancy, I will say if you could to Babon in the case, even in call for supporting our mere contractors, or me MP from a in show musica and mom, I didn't hear or more support you or no, who's your fiacoto, a idea in Chay. I dare day no say, what to be support you with those fiacoto 20 where a contract announced in a car. 2024, because of 19 Uncle campaign, a button a backward your party. I'm a nano, you see. The first nano, yes, you know. Doesn't mean say I was a twice or cosa. What you say? And the idea and ya, and just will be so yen and there, a year, and I may cafe. A BC that. Now, a idea, dear, senior, a year bay 1000%. Ah, waiting here, said, yeah, just a not your party, no. Set on election day, party and Kaye, but Kabima can be a year. I can say, I'll school come you call MPP. And a year party at Kadman Kabia, the Mamuase. Robasha, UGC, the Martina, NPP is the mother political party. I have for NPP in political party now, because UGC and a war party organ in 1947, 8 August, Moti UGC. The two and Kuma Kofa and Kuma Bay and Kuma Bibu party, not 10 or TPP, no. If you want to be an element, Copwa party, how do you never pay you buy a BC? In the NPP now, on my way to Syria, on a almost because say now, Nadia and Yad Papa and Sempata NPP. And the Mason American said the leadership of the party should set up on fasting on belt. Now, on Punima and yes,
going forward, no, it will worry the party. And if care is not taken, idea is see between 1960 and 70, whereby no, if you bet to be no man, no be after no, then not big party, no. Yera ma yena se bibia ni ebesa ba wonchen bia mo ra na ya boachi ya domupuku agyeman political science analyst or a political analyst rather and any kwatwetwen en communities was sign MPP nin so from General Manager Ahenkan FM or say a glorious happy birthday to Josephine Aswa Kumi Diodu Uko School ewo AEA Memorial Academy when yamfinshia ennan ene eninti yesi nyini che na nya ye bebre nyini che na ye bebre we free o maame Mr and Mrs Aswaho and omo ede kwa ma wo Josephine Aswa Kumi Diodu Uko School AEA Memorial Academy. You are 4 years old today. Live long and prosper. We from General Manager Ahenkan FM. And ose o ma memodia bijanoa or dia mawo enti ye bowa baso. Na ebusia ma me na me hombra ho. Se na be ya kwanu beda ho. Ma tefila bebre na me no meche. Enkomo ho hwe ensam ukoso o. MPP party nim. Enya senketwa esoro ho. Do tiere ma yen ba de wo se ye ka kire wo no ye be ka kire wo ne wo se ye nko a ye de hye yetirimu no ye de be hye yetirimu tiwe ma yen ye ba sisi ya wadaroma Anokwa se yakasa aduma chede mu gu ahodo a spiritual doctor of the nation Dr. Abednego ya oda Elohim treatment center no wachim kede amana de pefe ampa ana okan say yi nansen madam fu o ya chire he ya enya stroke ebuka dem no eje Dr. Abednego a anka ne besinye oyiwa ene da ho no emfrihia bebre ni a waye adwuma ame odeni ne say spiritual doctor of the nation prekope cheso sasunsun mu ne wedie ne nyado wanyina Elohim treatment center de se oduru on mo a ayarasa ne ye mohu nyarewa hodo a osane bi eye stroke sisi yade awon ntumi amba anasempo enam nyadoa sawde ne asthma ana ulcer typhoid fever wo kidney ene ho abasem anase liver kese ba ne yade bia free utisubesi unase se yesunsum o se ye wedie ni Dr. Abednego ene etu ase ne manage ho kura ne se nanum bo nya den na ne ohia ne se obeje o folder 30 cedis na waje o card 20 cedis sika bia ekura obia no spiritual Dr. Abednego be hwew no ma so aduru oye free screening eye free massaging or the special FMM machine bia ba eye emasiatica owo bibia ye frɛ no Elohim keteke or the ayasan etwao baby a wo bia maren fi se osan ewo ndura ye frɛ no Abednego cobitus and afia Abednego prekese powder FD ajatum ewo drugstores bia spiritual Dr. Abednego ekira kwan no ewo kede eho de e free druada ekopme fiada wo ye adwuma enu achi achimoda ya wada de na otwemienu so bia kofodua legend hall ya wada de na otwemienu so bia nkoko obuoba village ukwada na otwemienu so bia ho boso enum Fred Dr. 0547 10 83 93 Elohim treatment center spiritual Dr. Abednego Dano say yare owa ayar sansu ho Passy was in social. Now Aka University Papa Menyamawo and one Heritage Christian University College. Yeah, what am I stadium nechi. Very serene environment for studies. A day my heritage airsome. 860 a Christ-centered university 24/7 Wi-Fi internet for students. Hostel facilities. 860 at is for MOA entrepreneurs and also ready for job markets. For black students need their whole business ideas. Sika Emma will be one Casabo Numa and to baby school now a business owners and a laptop really programs ben BBA accounting with computing, marketing, human resource management, information technology management, BSc information technology, and information security. Osaya BSc nursing and a Bachelor of Theology. Wow! Mature students 25 years and above. And to me apply AFEWASI, SSC, GBC, HND Numina. 860 is also running 12-month specialized master's degree program. MSc Accounting and Taxation, Accounting and Finance, MSc Human Resource Management. Accredited by Ghana Tertiary Education Commission, affiliated to KNUST and a UCC. From 020-229-8399. Driver!
gyina na fa me kɔ ɔbɔ adeɛ ɛnsa wom herbal clinic na me fa mani kɔ twama nsa kɔka dientia obi ade ne yadeɛ kɔ hɔ mo a wɔmfa ne yadeɛ ɛnsa mbɛfie bio na onya na yaresa wɔfani bɛsi na me fa nkɔ na nso kwadwo ayaresa mo yadeɛ wɔn sa yadeɛ bi a ha obi a wokɔ a wɔn bɛsa hwɛ yadeɛ bi te sɛ stroke hypertension fibroid infertility diabetes hypertension sexually transmitted disease prostate cancer infertility anaasɛ mpo wodwale a na wuti wo ho saa wuti wo ho gɛgɛw wobɔ wa kuhu mesra wo yadeɛ aka wato dem yadeɛ bi a ha obi a wodi kopie mu ɔbɔ adeɛ nsa wo mu herbal clinic a wɔn bɛte ne tɛ sɛ yɛ yɛfunu yadeɛ ana wuti pae wo ntumi ngo bɛma ana ɔba ntumi ngo ɔba a wo ne bɛma da wo ntumi nsane wo bɛma wo de boss wa no agye mu yadeɛ bɛ ne ha wo wonase na ataatai anaasɛ wa honhono mogya broso ana wuni mogya wani ase yɛ fitaa sɛ yɛ nkorodo yadeɛ bi a ha obi a ɔbɔ adeɛ nsa wo mu herbal clinic timi sɛ tɛ sɛ yɛ 100 cedis 120 150 ekosi 200 Ghana cedis ɔbɛma ho adura akɔ akɔnom ama watumi anya wapom di amapa na sɛ wokɔ yi folder wokɔ hu doctor yɛyɛ screening ehunu baabi a yadeɛ ne hyɛ ne nyinaa yɛ free mitwika wo krom ha obi afomhyɛn a ne ho adanse nko an odie doctor no wɔyɛ adeɛ wabene kwana kwagye ayalehwɛ ɔbɔ adeɛ nsa wo mu herbal clinic ɛwɔ akyem ɔdan ada a ɛbɛn masalachi so mills wɔnom pɛ number no ɛyɛ 0532333372 Ho ho ho! Empenfo say, Bembe sin so man's no ham. So once I'm born top and down, correct. Na bibia dema, eye enkasa fabrics. Aye, TNE, eye enkasa fabrics. Enkasa fabrics, the whole Ghana. So upe baby a ton fabrics, make your material papa. Near the pam tide, team say you, a fena a corner, a wana beko. Enkra montenson yawo. So watch him dining in Potemoha. Now person with your fabrics, a tuni do doom, a betonwa. Bra, nien trying to sell it what Emma wholesale price. Enkasa fabrics, make kamechro, upam the wedding, engagement. Birthday party and I'm po a year some material need a na ehome asempetia men kan tenten so what top product free and casa fabrics one casa no on casa ho eyen casa fabrics we echa kwan e wa Accra and our friend I was 0243 422 591 0243 422 591 and casa fabrics say mam work de akwatia oda manso aboabo asene abo any baby a wishe bia say you pom ha na upe fabrics papa atodia and casa fabrics e hwa na beko enkran wajibabia. Hey Jack, into bookshop or pass say what town and I won't catch him. Oh, Bloom's Bookshop and Trading Enterprise. Asemna Woken. Say test books, exercise books, pen, pencil, eraser, adebia, a fa addition hono. Would we reach them Bloom's Bookshop and Trading Enterprise on Sabekabi. You will book no any free crèche, ecopium tertiary institutions in the Engina, and sorry, offices. And now what be bookshop kese and I will pay books in the Gumwa. Also call on one sa ebekabi kai. Nation so say ye turn in do so pum so and I will pay back pa on sa ebetimiaka. Akim Odan supermarket ye ni GCB bank no and edi enhwe mo. Frey was 0244 293632 and I say 0203 083031. Bloom's Bookshop and Trading Enterprise, mark of excellence. Money. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, me pacho yeda asese watwen yam yakoto enkra abahye den so ma che no ni dwumadie no edin ofremi obuoba ofori amanfo wadwen kire obetumi di aba 0533898915. Sanso so na wo ko Facebook a ahenkan Oko YouTube nso so ehon so ya ahenkan 93.3 FM na do adwen kire ne de egu ho no nyina de amayen ye kwa animu no ye behwe ne akenkan ne nyina kama edi amaw ye de aseda edi ebema Jubilee Hospital anopa ye okura yimu ena yegu so a yeti nkonwa kese so a yesom Jubilee Hospital se min kan kire wo se ohuna edodo na wo pe ba bia kwakosa ho yade a akwanya kese no enie brane ho no mo na wontimi nhwe wo ne ye gye wato ho no mo na ya dandan wo akire nyame ya adom na ho towo a watimi akwakoto wa adwuma so nia eno so ye kpakpapa ugina ho ne yetimi ahwe wo ho towo anu akọ eno wo ho ye wo laboratory e wo ho no mo a test ahodio bi a se eye family blood group anase type ene wo se ye cheki edima oba Jubilee a behwe ne yedi se adwuma no edi ama pharmacy wo ho eninti
ukọ baabi na doctor bi chro aduru ma wo a eya no abayen ho ye wo antenatal care e wo ho eno no eye se wafa yefunu no e wo so ma dokotafo no do mani di wachi akopem bra obewo se nyame eya adom na ebre ne so maternity e wo ho ye wo theater nso wo ho eno achi nso so no eyade se obayen ho no mo a postnatal care yedi hu dwuma enti awo achi na e wo se ukọ weighing e wo se wo sign to asoma dokotafo no do mani di wachi a eno so ba ebehwe atimi adi se adwuma na dia ma kama pa wani ena ehaw ena eno so pese yehwema wa obayen ho a ebetimi ahwe adi hu dwuma kama dia ma hypertension diabetes wo ho canteen so ni insurance yeje national ena private yeje ni nyina e wo ho no mo odan boabo amantra bridge no so na behu ni yen eya na wa friend wo 0244 575799 0244575799 sanso so na obe friend wo 0241 78 4645 0241 78 4645 eno eye numbers ya be friend na ya je so eno achi so Bloom's Bookshop and Trading Enterprise esemi control say o manu aye ko chocho me kire preschool wo mo e kwa dantemo primary omo a e ko eni ape obon junior high school omo a e ko senior high school and say university me pacho wo mo textbooks wo mo exercise books wo mo mathematical set adie bi e ya kade a eboa ama adesua atimi aye de aye kama no e wo se wutumi bayen ho na obabeto ni nyina na eboa wo papa Blooms say ye tonton ye niema no e wo ni doso prom sanso na ope baako a eno so ye beton dia mawo ebia no abie bookshop bi wo baabi opesen ka wotuto mu akokuma senkran takrade na okokofa mepacho obebo kaka bra eye yen ho no mo ne bra befa ni nyina wo ho insori am person mo ye printing also wo printing press na ope A4 sheet one sheet na wo de aye printing no onso so obayen ho a wadaroma wonsa ebeka bi ye wo achim odan ubehu ni yen e wo Ghana Commercial Bank ugina car park ho a otu wani a bo nse ententenso supermarket odan supermarket ho no area ho no me pa che ho ena ubehunu Bloom's Bookshop and Trading Enterprise no akoto niema ni nyina e wo ho se efa school ho nko ade abra ho efa kinkan ho nko ade abra ho wonsa ebeka ni nyina ebi afei offices ahodo no mo so niema bi a mo pe se mo pese mo stocke mo chef no me pa cho mo mra ho no mo na mo mra mefa books ni nyina ebi mfa nkonko di se adwuma no free 0244 29 3532 0244 29 3532 and I say 0203 083 731 0203 083 731 eye numbers ya be free na Madam Eva etimi afa na one abo enkomo afei akuafo a etie yen anopai muntie hai yede eye fertilizers ronku bi dia ba yaka ho asem akere mo a edin eda so any offer organic farming aid offer no juma edie ni se eboa ema emoamoa ya na omoto hye ye no ba yeso no ekuo mu nyina ekuo mu wi a emfansi ho esan ema no baye no kwan ema eso doso ema wukuani no unya so mfaso offer no juma edie eno no na Ministry of Food and Agriculture agiatum sanso so ena eye Environmental Protection Agency agiatum a offer no ebu ani papa ma wonsanka bi ebeboa wo sebia eye emo eburo cashew mango cassava cabbage onion ana ebia ode ne tomato watermelon cowpea granite yam soya bean oil palm ene ne akaka ho ena eye oda awose utumi ekoho na woma wonsaka fertilizer ne bi na eboa wo ma no bae no sodoso omanfa wa achimodan beko tools and details agro chemical ewo dan main market ho sanso na woko Mr. J ho a Mr. J ewo abenase onsa beka bi farmers home ewo asama kese sanso so ena oba achimodan ha ahoto agro enso so betumi akoha ma wonsa aka bi
Uyi no free hono mo a chance for be called Bisky Agrochemical, New Ebrim Magina Agrochemical, enkoko ye Harfit, Abem enso so ko hono mo a Francis Agro, unsabe ka bi kede, unsabe ka bi Farmers Choice Agro, Maranatha Agro, Equiase eye nyame na ye Agro, Kufuridia enso so ubenya bi, ewo Plant Good Agro, Suhum eye Chester Agro, Buedia eye Showway, ena assume ye K Danso Agro. Oko hono mo a wonsa ebetimi aka fertilizer ni bi ewo ho 02 57315132 0257315132 eye number be frɛ HGA Africa no ma so F in Cancer Asatec Roofing Company Limited associate kan kyerɛw sɛ wɔn eye a total solution a sɛ eba roofing ko ade a ɔmate adi long span roofing sheet product sanding seam self-lock IDT IBR sizes no from 0.3 kopim 0.6 standard roofing sheet no so 8 feet by 4 aluminium alosync galvanized colored rubber yoni nyina bi accessories ning so your rate caps rain cutters valley cutters side stream sizes no from 14 ekopim 8 ubenya bi ewo yen ho yeba ne nadoa enadoa no so your colored nails your wire nails inches bi a wope okoho a wonsa ebeka bi san so your roofing nails ewo ho China Turkey German metal doors and a wooden doors on sabeka bi sizes bi China plastic T and G on sabeka bi ewo yen ho na ubehunu yen ewo achim oda yene Kia station no ene die animhwe ewo dwakese no achi ho no mo a tema eye old CMB Cocoa Warehouse ubehunu yen ewo ho Intiamwa Hotel Junction eho no ena yetwa yen blocks ahodo no ewo inti ye hon so no blocks no a free 4 ekopim 6 inches no on sabeka ni nyina bi ewo hono mo eno achi nso se bia ope anwea anase abo no on sabeka bi ewo F in cancer eho me pa cho obefre yen ewo 0245 9793111 0245 9793111 free transport, free estimate, 20 years manufacturer defect warranty, any assign a quick delivery within 4 days. One sa ebeka na abo papa frame bium 0245 9791 9311 mami fabium 0245 979311 ofra eyade se wonsa ebeka yen afei Heritage Christian College eyesua pon kese a aba eboa yen pa se bia wawie senior high ena wo pa university akọ o pa university ho dwo university a okọ a ubenya asumdie e de asua wade na watimi atweretwa na wenya wo first class upper wenya kra na wenya wo second aseye na wodi akotwa wa brabo so Heritage Christian College ebetimi ama wo saa arisemu ni sese wo ba yen ho a de ye kan eye dito nsabeka programs are running ewo ho eni BBA programs no ye wo accounting na wo de computing aka ho ye wo accounting marketing human resource management your business information technology management ewo ho saa so ena your entrepreneurship ena technology innovation ewo ho inti dia opebia obetumi afa na wasua ni nyina eye BBA programs no ebia eno achi so pese okokosua nursing na ujimu abodin a your BSc nursing your BSc information technology your BSc Information Security and your Bachelor of Theology and no eye se wukosua Bible no bin mu eno no so ba ho no mo aye be kire o ye de abosomi edumienu ya afe asi ho no mo abetimi ya be your masters degree programs ahodo bebre no a MSc Accounting and a Taxation MSc Accounting and a Finance MSc Human Resource Management ubetumi ababa bisua
ni nyina ɛwɔ hɔ saa nso na professional courses no yɛwɔ ICA CIMG CIHRM ɛne yɛwɔ ICM ɛnso so ɛwɔ hɔ no mu a ɛbɛkyerɛw ni nyinaa media courses no nso so deɛ ne wate din bia no mepakyɛw ɛfiri deɛ mete ha meyɛ yi ɛde kokosi the last one ɔmbɛkyerɛw ni nyinaa ɛwɔ Heritage Christian College mepakyɛw ɛkyi kwan wɔ Amasaman Olympic Stadium yɛwɔ campus kɛseɛ a ɛyɛ very conducive wowɔ mu sua adeɛ a wankasa wobɛdi ho adanseɛ sɛ mpa boi ani suapɔn a wɔsɛ wokɔ na wokɔ gye nteteɛ ɛwɔ mu mepakyɛw wokura wasi ABCE GBCE HND ana diploma ɛna ekura wo a wobɛtumi akɔ hɔ mature student no from 25 years ebi ana certificate am bo odin ni nyina no wo ni bi ana wo de no kura wo ni ba bi ɛwɔ ayera ana ebi a wo enkura dwonso ana ni agu so a mepakyɛw wobɛtumi abɛ apply sɛ mature student na wo nso anya kwanya asua adeɛ me ne wo kasa sisi yi dial *789*300 na wo de hash aka ho uwie a na wa send wo send ya be sɛ USSD code ni twa no ho wie pɛ afei obema wo online serial number a wo de be kɔ yɛn website hɔ na wakɔ apply ɛwɔ hɔ atɛ sɛ wonkɔ school mu hɔ kraa wo be apply wɔ hɔ na afei ya hyɛaseɛ ɛde free hɔ ɛnomo ana wo pɛ nso a wobɛkɔ campus hɔ na wo ankasa wakɔ no ɔmo ayɛ ɛde amount ɔmo hostel facilities ni bebre no a ɛwɔ hɔ mepakyɛ wobɛfrɛ director Conrad Kakraba ɛwɔ 0202 298399 0202 298399 and a 0547 77 77 31 0547 77 77 31 obɛfrɛ saa number si na afei nkɔmɔ ɛwɔ hɔ no ɔmo no wadi na anigye sɛm ɛwɔ mu ne sɛ ɔmo sɛ wo fra Bo Ahenkan FM edin as promo code wɔn any enkasa fabrics for ne say u promo code no ɛyɛ Ahenkan FM unya kape na kyerɛ sɛ akonya wɔ hɔ no mo ɛde ma wo a yɛbɛbɔ abaso bebree afei yɛbɛhwɛ na yakɔ assembly for ne hɔ na yɛne wɔn akɔakɔdi enkomo aka na ase ne mienu bi a yeguso no ano yɛde bɛtoa so ama wo na enkrofo bebree no a ebisa questions Edifa Yura Alan Kojo Trematin si a wasi FM no mame nsan kan kyerɛw ebiem on free party nim etinkrofo bi ahyase twist no sɛ wa resign the free NPP party ni mepa kyɛw Yura Alan free NPP party no emu oda so aye ɔsono enti wɔ se the elephant is a winning symbol Twaso enti Yura Alan say still oye NPP ni na mmom abatfo no a mo kwakoto no November 4 a ene na mo kwakoye ho balloting no ena wo kire se wasi fam a no de onko biom enti ya na wa hye ne nso de amame hye eno no nso efmame propaganda fo ne nenamu a wo mo interpret ade no to suit their own whims and caprices enti ya na wa hye ne nso omuni namu yeso so yate asi akire ye bedwidwidi sa afasuo ni nyina ko mensa pillar 2 enso so ese dom kwabenya constituency ena owo ose Dr. Bawumia be wini super delegate ena so wini awie amasa wo so da ya e wase oti wani o wini no awie enti yemfiri ho no mo na yenko yen anim obin da kon de no ya Canada na edusi poku November 4 won so de no ya Canada Amisco spelele kaswa osi aka Dr. Bawumia Towaso osi together mu begina mu divided ya mu beti ahwe betu nsuom eni Yura Alan omo we hye ne well that chin ni akirikyiri ni opeso we bia no Ewrade enka ne ho na mum omra me support Dr. Bawumia yo yate adwenkyere de etese yafunu obi di banku ba ko ano amen obi di mienu a ansa na obemen Teacher Kuju Tepa enyina suso ose Alan team no a womo accuse na nado ka se omo di Bawumia ehye womo so no wo so omhwe omo ka se yie pa o so omhwe omo ka se yie na so ombe kaya
2007 say bi si you I say AC na dia wo se sabe kwa pia no wa aboa yo oyibo boatin enso say atwoma na rebehi kumase no wo o si timba omia ne de ekoso enyina no still omo ye focused omo remain resolute a omo di nkodimdie e de beba nchiankoma anabo amoa ewuku ye MCE atwoma inwabieja South Robert Adey Frimpong Ruby Fashion enso di free eye dichem so ose oben Golda Hotel oso mampani akufa no yera bawumia ban ya ewo so osesi ye no wo mo akantam adinsie so mbeboa ama Ghana sika sem agina ne nan so ene nti Ghana fo mu nyina entai wo mo echi owie no wasankrofo bi la ya so wo chia wo mo enya de ebenya ho wa ha Sir John enso di free Fantia kwa South eno de aba eno wo kire se asantefo no mu bule Alan to mu bule no mo edi nani amene wasi fom no na showdown wan kasankasa ne de nyame ya adom a November 4th ena yebihunu ne ye slide down ba or say in fact omampani akufuado woye pin one bawumia ufuri ata omu nyina ye pin opani uturo ne ye a ye mmokpen ye bekan Aaron baba kokomisa abrantie wo so mo mani book no ochro book papa wachro ne tintintin ye dana se wa ha Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong Osiyera Alan wa resign e de free wo mo competition ni mo usuru nti ne wasi form no you yate na we zo see a friend no Betrinard ni Ejei Kraku osi good morning en confirm a connect e wo Tema New Town so de hobon pa enti de oyampi wo ho no ye ka kire no se MCU se DC no Tema New Town hobon pa enti mo hwe na monye ho no mu bibi Starboy se o hwe yen live ewo ahafo mem airport ho no no so hwe yen edi efri adwenchere ma me fa last one we say Alan cash out na say Alan cash out a brodie wura oda so gina ho ye den mo so mo tworo nsem anyways ma mimra fia ha na mo na yen konkodi nkomo we emfam free ho na afi ye hwese bribebe mu ane ma won so mra mu ebi Jesus Alodina Abulunga Awediba atena se ewa ha na odi ahwede ye besi mi ko bisa Jesus se ne ho te sen Jesus apomoko de Jesus ye se bisa se ho ye we me na bisa me bisa se inshira na me de ma no account ho te sen wada na dwunu nyina na me gina ho nchen me ba ho ban yate wada na obi ni mu ayate mame nko me mame ho mama NCC enzo atena se oni mu dada wa you me ne pa so wabahada okay wabahada no no oba abrofo no woka brofo kwa mame apomoko de boko yamna dum na oswe nyamia dumo yes NCC for the yara mote brofo pa na bio o enokro Elcre enti na oba ode Elcre ayi me former boss ani ne wo crew o enungwa okay won nso ka brofo papa sa so mo de brofo I tell you eya no mo ye mma nso oh yeah majority is true ana say omo head no cry oba ono so your ba Josephine ono so your ba ma me na se bibia boko de boko ye de rade ase afi mahu se papa we don your katwi pa on your katwi we so katwi pa on your katwi papa ono so ha no eji ma me chance free Jesus ho no mo yes minia na yo me da wase anopa me chia hinka tiefo nyina today is another special Wednesday week the started with activities we the mama fanchi ama ya mama chief executive last Friday with the we received special delegation from Oman Municipalities. He paid a courtesy visit to the municipal assembly, chief executive and the staff. Monday so I said their customs and then the culture demands to say a call. And the dance pass with me. Yes, I don't know. Then I say I'm paper. Okay. So and I medical screening so a course. You started Monday. Baby first
nkwantanum ne funeral grounds Old Town yɛbɛwie ɛno no Friday na next week no ya start Odan Sports Stadium anim hɔ a 11 to 15th Odan Zongo ne Aboabo so deɛ no yɛ 18th to 22nd ɛno deɛ 18th to 22nd na Odan Zongo no yɛ next week Monday na ɛkɔsi Friday ana Odan Sports Stadium anim no ɛno so Monday kɔsi Friday Aboabo yɛ 18th to 22nd ana Odan Kwanta so yɛ 25th to 29th Jadam so 25th to 29th ana Esemye 2nd October to 6th October na your station team back or officer environmental health officer nti sɛ wopa akora wobɛtumi akɔ hɔ akɔ yɛ screening kama if you was so there's something going on main lorry station hɔ a main fan tudwana atie for nti ye look onim sɛ ebinimu sabi yo anapa yi sɛ obi edidi a sabi etimi dwonso egya omonan na mo de abeto agu station hɔ nti cars no station main station or that main station in fact they say you setting nipa 3 spice hɔ omo chi obi a in fact we will let the Lord deal with that person nti car no wɔkɔ na ɔtia so pɛ na aboagu nkɔfɔ so nti we esrepa mo yes ade no mo nya you say de ya set nipa 3 spice wɔ station hɔ so mo monitor na mo ya mania because it doesn't augur well for our what do you call it mo bus station hɔ kra ana registration say is open to the public if in record there will be so when you 15 years now register ya obetimi akọ na wako register it's now open obia betimi akọ ana o card so eyira obetimi akọ na de o kwa 34 cedi 50 pesos na family mo pese mo ye family mo pese mo register so a and also there's a cost fee so ewo and you are 150 ana institution so eye 100 cedis nti per person nti yesramo a eno do na cards no registration no eno so ya start ewo ho anopa de me Hanover ma me nua bayi ma me fa nchia ba akoma chief driver ona de me besi ha chief driver kwansa ana nanimo na chia so na oka ho okay ya directors nya na me chia o ma no pe nti ma me nua ba ayi Madam Biscoff Emrem o enkomo bia opese ye ni di atiefo mo ntie no yie maye okay na mundi so pepepe se de obekana no okay nti mame ye jamu di amount na enkomo ai free national commission momo de ne ye on ana for okay yes civic education yes ni amudi free ho ba no wadaro my tifo tio oh okay yo ye chia Ahenkan 93.3 FM tifo animu the management of Ahenkan edamu nyina sinyami shram we know that after every 4 years there's general election as well as district level elections that all of us need to participate, especially those who are 18 years and above. So the time is due. Okay. And before the district level elections, there's going to be a limited voters registration. Maybe if I'm done, my lieutenant could do the interpretation. Yeah. Because I know there are others who are also hearing me. Sure. You don't worry. He will do the tree rendition. Okay. So if we look at the Constitution, the Chapter 7 of the 1992 Constitution, that representation of the people, Article 42, it says that every citizen of Ghana who is 18 years and above and of sound mind is eligible to vote, and then eligible to be registered to vote in any election or referenda. So everybody who is 18 years and above has the right to vote and to be registered. Okay. So the time that they have allotted for the limited voters registration is starting from 12th of September, which is next week. All to right. 3rd October. The reason why was it 2nd or 3rd? 2nd. Yes, 2nd October, which is a Monday. Is that right? No, from Tuesday to Monday. We would have to check the 2nd.
12th of September to 2nd October. To 2nd October. Yeah. It is limited because of the ages of the people. Those people who haven't registered, that is from 2020 registration time, 2020 election. Okay. From that time till this time. Those who are now 18 years, maybe from 2020, 2021, 2022 to now. And apart from those who are 18 years also, some are 30, some are 40, who did not register, the time is due for them also to register. And this time is not going to be decentralized. It's centralized at the district office of the Electoral Commission, which is situated at the assembly. So the time is from 12th of September to 2nd October. It's only 3 weeks. 3 weeks, okay. But then I am aware that there are discussions because a lot of people are complaining. Yes, across Ghana. Not only the political parties that the center should be decentralized so that people would have the opportunity to go and register because they wouldn't want to defranchise anybody. Just look at Jadem, Yeboakrum, Esem, Odankwanta, and the rest of the places that are adjoining villages. How many people can even come around and then do the registration? So I know there are discussions going on, and it's our prayer that maybe by the time the registration starts, there will be good news that the centers will be decentralized, so that there wouldn't be so much pressure on the office. And also, what we should know is that you are a Ghanaian, you are 18 years and above, you are of sound mind, you are resident within electoral area or within Brim Central, or ordinarily resident within Brim Central, then you are eligible to go and then register. And the things they need from the requirements. Registrant is either your Ghana card or a guarantor your passport. Okay. If So guarantor is Ghana not card, part. If you have passport, fine. If you don't have these two, then you can go along with a guarantor who is already a registered voter. Who could guarantee for you or vouch for you. And then apart from that, the one who is also doing the vouching, you are allowed to do for only 10 people. If you do beyond 10, the law would take care of you. So simply or briefly, this is what we have for Brim Central. If there are any issues attached to that, maybe. Okay, so in as much as it is limited, it is not limited to a certain group of people. Not at all. So they will take care of the backlog. Yes. Starting from 2020, 2021. Yes, okay. Now. All right. Mamimra ebra penyi ho no ho e. Na ye de twi ne ye kan na wo se la ba yi. Also kwando bro for na. Yenka yekumu de na. Okay. Martin ti de madam kan ne bone tofa e fama ye brain nti. Please, before that, let me do a correction. Our now commissioner, the chair, is Catherine Addy, Madam Catherine. Not Addy. Josephine. Josephine is gone. Oh, really? Yes. So I see. Madam Catherine Addy. Oh, okay. Oh, I see. Any minimum that I thought so or no. But I think you are celebrating. Is it 30 years or something? 30 years. Okay, so we will come to that. No problem. Mami Cobra Honomo. BNT woman. Yo, medasi. The director can in a mebon tofa. The Edikan, Yasha Mra Ponimo, 1992 Constitution, chapter 7, Article 42 na a honor. HSA ma timamuni tumia eseso tunso tumia den eto aba na obeto aba nso eseso tumia den enya udin ewo abato krata animo mechire voters register animo na eno nso ensin so a yese obetumi ayesa nso agese wenya mfie duotwe mechire 18 years na wadwe no nso nya den anyhow bia podcast obeka se sound mind na sa dwumade we nso no
dwumakuo na omo hwe abato onsem no me kire electoral commission no the date na den aba omo kire say registration be sha say free 12 September this month here busumi ya ewomi ne da to so dumienu okay na say na awotwe sabe pepe okay na afi de ewi 2nd October me kire busumi a edi animi eno so ne da to so mienu sabe pepe ene besi na obetumi ayesa registration nso aye woni ma ba ko mienu bi ese oye den wode ko okay sabe pepe inti krata de be ko no eye national identification card no aya to ni Ghana card no ana se passport inti aba ne se uni mienu ya de obeye ne se obekwa kohwehwe nipa mienu a obetumi aye den a guarantee aye den kodi ho adanse ye sampa wo ye Ghana ne ye ni mo very good okay na sa nipa mienu no so na esese omonso mo ye nkrofo bi a omonso mo ye den registered voter me kire voters ID no omonso mo ye den omudi won krata ni omudi won krata ni ansa no betumi aye den ayesa guarantee ye na aye den ama eno so enda nchen a e kire se abato no registration no so no yema ordinary citizens ordinary residents me kire omo a omwo ye mpotemu ha aye bia school sem na de omye den eba ha na se djuma na de omye den eba ha ana se yin ya kasa ha ne ete ha ne free aha ene ye den ye wo aye yenye den yenko bebia me kire resident na kasa no yen ne binya sa kunya na betumi den aye registration no eno so na nchen ye se limited the entire kasa ne say ye omo card ne deda na free last time na omo ye registration no free 2020 no omo manya sa akunya no a omenya mfie duotwe ekono ena ese sa akunya we yeden aba so omo so mbebo ho modern na okay omo so omo saka sa voters ID ni say de be ya abato bi adura omo so mbenya ho akunya na tumi na mrapon de yeden edemo omo no omo so matumi de yeden ede adwuma. Okay, ya tine je se ne tofa bomu eno no mesa ba mo ho ebi ma memfa seda ma enkasa fabrics o se ope fabrics papa de di udwuma se ye wedding bi se ye occasion bi e wo se wo fa wo na wo represent wo pie pani hu se yes unim town e ba cha obekọ enkasa fabrics na o ma fabric no papa be din be nwanwa se wo ye program na fe nipa ba ye no enipa mienu miensa atade e hye wo a wo ye wo program no ibi so mu nyina eba saa na che say aha dwen me pacho ko enkasa ho no mo na untumi emwa o designers no mo so mo nko hoi na mo nko to materials ne fabrics ahodo ni nyina bi no antete so mfa ma mo medical ka che say promo code ni Ahenkan FM promo code no Ahenkan FM enti wunya from pewo so me fa mo number no Ahenkan FM omo wo said the omone won so ebebo enkomo afa ye ton no makoma ton ne dodo eni ti se wututom beduru nkran ya me pa chaw ubehuru yen Makola shopping mall no afre yen 0243 422591 0243 422591 number abefre na ya je so na abusua Nyankopon ya adoma bosumi ya ewomu ne de to so aduenu baako 21st September ya dia Ahenkan FM machi team yi Pow Foundation a watu din se machi foundation ho entoma botae ne se ye de beboaboa nkrofo wo ho no mo an obi aba wo pesika koye wei wo ho no mo an obi aba o hia sika koye sei saa ne mane mane nyina na ye pese ye keka bom na ye ye nyame so adwuma enu nti ye de foundation no eba na ye de abesom ye nyina Nyankopon ya adom a yebepa ho entoma bosumi ya ewomi ne de to so aduenu baako wa Ahenkan FM animu ha ya no nwotwe ken na dwumadi no ya hya ase eni se pa cha utie yen na onso so opese wo de kakra ba be boa wo ba be support foundation no na yetimi de boa nkrofo a wo be frɛ yen 0543 350934 0543350934 me ba cho ye beto nsa de afrɛ mu nyinara obia wo dɔ Ahenkan na maachin umfe niagro Nyankopon ya adoma 21st no holiday Dr. Kwame Nkrumah ne awoda nti ye yesi ho no mo holiday ye to nsa de afrɛ mu nyina assembly afo nyina beba Jesus beba wa bi kakra ne de aboa Maachi Foundation no a ye pa ho ntoma no
ɛne nti na ɛno no nyame yɛ adom a yɛbɛhwɛ mu nyinaa mu anim mame san ɛnkɔ mpanimfoɔ no afei yɛmprapra akyiri koraa na yɛnsɔ so Jesus nti invitation na yɛde ama wɔ no yɛpɔn a yi ne deɛ fama no yɛ launching foundation a yɛde bɛboa yɛ nyinaa ɛwɔ ha nti yɛto nsa de afrɛ wo yɛde bɛboa yɛ nyinaa tiefu eti obi ohia mmoa obi wɔ hɔ no mu a na wɔyare wakɔka hospital koraa ntumi saa nneɛma no yɛde bɛboa wɔ soro ha no mu a yɛkyɛn si yɛdi MP wɔ ha wobɛpɔn ne nkurɔfoɔ ati w'akyi ɛtwɛn wo so ate aseɛ but yɛ nyinaa wei de kakraba ne yɛkeka bɔ mu a na abɔ toa ne yɛde aboa wɔn enti ɛno nso so yɛ NCC yɛ adwuma no bia wo anaa maame yɛnte saa enti na yɛ invite mu anso ano no 21st mame samra na afei nkɔmɔ foforɔ bi wɔ hɔ no mo yɛde toa so a ne yɛnyɛ na yɛnsɔre so. Okay, so apart from the limited registration, there's going to be a replacement of voters ID also. Okay. Yeah, so for that there's a cost attached. Previously it was 5 cedis, but this time it's going to be 10 cedis. 10 cedis, okay. Yes, and you would go to GCB. Make payment. Yes, do the payment, and then from GCB they will give you receipts so that you. So because of 10 cedis, you would have to go to GCB. Yes. Hey. Yes. I see. And then that will start immediately after the closing date for the voters, the limited registration. So from 3rd of October till date, the date is not yet given. That is barring any last minute hinges. Yes. Okay. Yes. So if anybody has misplaced, your card is stolen, your card is defaced, you can go and then do the payment at GCB, and then from for there a you new can one bring the receipt. Okay. Yes, and also after that there's going to be transfer of vote also from 3rd. That one the time is short. 3rd to 9th October, around the same time. Okay. Yeah. Okay. So if you want to transfer your vote, you have registered here. You will no longer be here for the district level election. You can come for transfer of vote to wherever you want to do the voting. Okay, thank you. My member say transfer of vote. Let's be clear here. The transfer of vote within the municipality, outside the constituency. The transfer of vote. Okay, so what I know is mostly from one constituency to the other. So within there you can't do it. I'm not too sure. Look, the reason why I'm saying that. And I person transfer the core old town. No. Because Obi bisa a question me. Debbie. And I said I don't have an idea. I don't know. No. I know that within the same constituency won't even transfer. No. But outside, yes. Voting day you can just walk to the place. Yes. Do you know why the person asked that question? He has his favorite assembly election. Oh, come on. Nipa no old town. Or person or transfer the vote no koho. No kotuman. Oh, there be. You see, that's why all will be any party interest. Yes, I get it. There will be disaster at the electoral commission. Why? No. What I know is from one constituency to the other, or one region to the other. One region to the other. Yes. Okay. Enti no. Enti ye to aba won kokko ni nyina no. You better transfer the abaha. Okay. No, in this case, I would have to go to Nkoko EC's office, or I can just do it here. No, you have to go to wherever you want. You want to transfer your vote to. Oh, okay. No. Let's come clear on that. I want to transfer mine from Nkoko to this constituency. Yes. You go so I will go to Odan, or I would have to go to Nkoko's the constituency over there. Where did you do the registration? Nkoko. Yes. So you have to go to Nkoko. Oh, okay. For it to be done. For the transfer. Yes. Oh, I see. Because for that there nobody knows you. Your biodata is not there. Nothing is there. Okay. So where you did the registration, that is where you have to do it. Okay. That is where I want to do my voting. I see. Any na NDC and MPP for the mutia. Mama me lore fe na me ko di say adwuma no. Limited registration where they achieve for Mr. Ramo, let's be clear here. Yes, sir. Omamodi 18 years from maybe 2020 up to this period. When to register no. Now we are in September. Obi Baba 18 years no, maybe
October 15th econo. It Okay. means no above that time no on qualify. Nti say unyan di 18 years no. Na ka even 1 week. So be di 18 years no. Not within the registration. And how do you find say cry? After the registration. Ebia na ye 2020 die no. Omo kan say ye wie ade chin ya na unya 18. I know you are qualified. Enti wentimi enwura mu bi. We are qualified obitimi aba. Yes. Yes. And only from 2020. Yes. Ebepem sabre. Yes. Ana I know they are from 2020 now. Even after the end of registration 2020 no. Ade chin ya na unya 18 years. na mo ho se mo ho easy for wo ho. Me ba easy for mo ho. Enti wo ba bi ma fa ne bra. Ma me adwuma bebre sa. Oh na me person me clear on one thing here. Enti mo ba bi mu a, mo ba bi ma fa ne bra. Ayi ayi Kofi Annan. Ayi. Mate. Wo ba bi ma fa ne bra. No amra me kire sa. Because some of these things no. Very technical. Yes. Because we be now because there be me nyan say. Na na mo mama register na koye. Into the old ma fa ne bra. So next week. No am church. Next week me chinaba. Sir. Because name be one say yeah ma me no. Then you can manage so that you come before the registration starts. Yes. Oh, okay. Yes. Okay. You can do that. Not say be a chinchina omra next week. But you can come even before. Okay. The minute the bed discussion I'll get back to you. Because you know yeah, mammy, or no, or by self, my information say you better register, but the technical aspect questions in the bass to me until you do what I'll bring him so that we'll get more in detail. Okay. And also let me add this: 30 years, NCC is celebrating 30 years because it's been established around 1993, just after the Constitution came into being. So we are celebrating 30 years. Why? Because the reason is that from that time till now we have not experienced any coup d'etat. We may have our issues, our differences, issues, but from that time till this time there's nothing like coup d'etat, disruption of elections and the rest, and we believe that is because of the education that we are doing, which is consolidating the successes that Ghana has shown. The most starved institution in Ghana, NCC. Yes, but we are under-resourced. We are under-resourced. Yes. Yes, staff. No, I'm not talking about staff. Starved. It's starved. Yes. Oh, okay. No resources. Matthias. Nice car is given to us. No fuel. Yes. So that one there, I've heard about. And we are doing our best to go to the people and tell them, oh, this is what you are supposed to do. This is what you are supposed to do. Yes, that is why Ghana is, enjoying the peaceful atmosphere. Okay, enti a brother so na was saying you say tii for be bom bi, but a brother sunti no nya dia aso ha mpacho. I don't know nshada nya yi me you su ha de no me pa che o. But you were di kura da. O timekeeper adwuma na ya je through 7 da. You see e check wa ha. Eti ya brother so ma me mrana mo final way na ye monitor fa na fi ye sorry so kra. Yo, minia. Yo, me da say nansi etiti niama bia ensem fata bi ba ne say yemra ponsem a okay amayaman hohoro yetiti kuku bi niama bi sapepe said the me director no so kanu 30 years no yehwe dwumaden a NCC for eden abo said the beya yamanyo sem no ebekọ wano no yebesre yamaini said the basabaso yembai 1993 ayeden mrapo no ede wo ye no kopemene no said the saa asundwie no yatene mu na yonkoso anyeden entene mu na ntiase bia yeni bia no so no yemfa emra ne so na yenso eho bia ye wo no yemfa yeden endan yempanifo na yeden enim okay mo bia nko bibia ennam mra ne mu na de basabaso yeden aba okay na mpanifo no so ubu man yie yeti sika so ani yi sika ne de aya de pa. You can say that. All right. Me na say Jesus we wie. Okay. My wie. Ana obi bibiem. Oni hwe ka. Na mo bompa ye ne ye nyina ya sorry so. Otwere ampompa me ensanie.
asase ya ensa abusumni asa ensa ensu wodu a mo twa ye ho hia mo nsanie nananom mo die nie mo mo twiriri na mmegye tirada asona agona oyuko eni bretu adua na eko na asachi ni ase ne ensa manfo mo mra mmegye nsa no na mo nyina ya kyeji dina pa ina na kwaku ampofo wo nsanie ina na ya agye wo nsanie na kwadwa ase brabegye nsa no na kusi brabegye nsa no akusa brefie ku ampon wo so nsanie nananom seme fremu a enye boni bi ehia kwa ho san ahoodin nyansa eni wodo ye pebia mumi yenya bi mon sro nyi nkyere mayen mumi ya asentre mum masabi oyare boni bi moyen mum ye nyama ne mumi ye ni mfra mumi ya sunsi mumi ye nwa wiawuo mon hyira de obenya no ami ye bi adie obi obedwen ye ho adwempa no nananom mon semani bi bi anko no from mon sro nyi nkyere ma no no nipa boni fo a on pay ye ye ka ne nko na nkia no aduane aboye obi obedwen ye ho adwembone die na no sremora obi ntonsa emfa nhyira ni busuefo mama ade ni nye na wi akete na adwembone emmonitiri so Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, so I gotta go, man. Brenna Asom, yes, also. Na enyumedi ahodo aka nyina so ye de ato so de ama. Asadan confirm ma